right motsheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile gomme ge ka baga se wa reka lekgono o se tshwenyege ngwana mma ka baka la gore matšatši ga a hlabe ka go swana ebile le malapa ga a lekane lekgono le go tla reka nna go sasa ya ba wena ka le latelago ya ba o mongwe gomme go amogela seo sa gore malapa ga a lekane ebile matšatši ga a hlabe ka go swana a se ya go phološa ngwanešo a gore o seke wa tle wa kry-a o šetše o le motho wa mona motho wa lehufa ka baka la gore mona ke boloi lehufa ke boloi kaka ke na a le the right reverend Mr. Malefo ka sebele ke mopapa o na le go ipitša modimo yo a phelago a gomme re a lebogahle professor o tla ba gona go sa fetšišego pelo gomme crew ya gage e feleletše ka moka ke bala Lucky ke bala Kenny ke bala le yena mopapa ka fale gomme motheletša gopole fela gore beke ya go feta ka kapa re be re tshwere ntshetsere go ntša meketla wa tsa re kgotleditše dipitša dikgabakgaba e kaka go be go ne le kgaetšedi ya rena ka mo ya kore ga bolela o bona gore kura ka go tshelela nako nngwe le nngwe kura go fopa ya batho ba ne mathata ka montle magagešo gomme mathata a go fapafapana a feleletša a e fa batho anger mathata a go fapafapana a feleletša a dira gore motho a feleletše a nagana gore batho ba ba leng kgausi le yena ga ba morate mathata a mantši a feleletša a dira gore motho a be le pelo ya go exposa motho wo a bego a ratana le yena kapa a ratanago le yena maikemišetšo e le go tipušeletša mola bibele re o seke wa bušetša bobi ka bobi jwale rena re le batho ba nama re le batho ba lefase re feleletša diemo tše tša mehlakwa rena tše di re dira gore re no dula re fufuletše jwale ke ne le right reverend fa yela ga senke ke nyaka go tšwela pele ka yona batheletše yela mane ntšwišitšenyana mara ba itšere ba tloutša baroka bo Malefo ba mekamekane le yona ba bonana le ola ba ya kae ba founela mamma jwale o gona mo mogaleng mo a right reverend Mr. Malefo go tla go fana ka taba yeo ya gore kapa dipoelo tša gore ba ile ge ba ntše ba kgwatha kua le kua na ba hweditše eng ebile solution ya bona jwale ka tloutša baroka ba tshepišitše batho ba le kapa ba tshepiša lefase le le re theleditšego gore na le tla thuša ka eng ke a mo amogela a šo ka mo diphapošeng kgašo Mr. Malefo ke ya go amogela ebile ke go dumediša mongaka lane go lapitšeng tša kgolohlelo ke atamiša moramotšha maobane ke a dumediša dikgoro ka go fapana magoši marena baruti ba profeta le batheletši ba motse community radio station 96.3 FM re mo tšatši le lehono sa pele moramotšha ke nyaka go lemoša batho gore rena bjale ka kua tloutša baroka ka fase ga professor Mremi ge taba re ikreile ga re e tlogele re ba godimo ga yona go fitlhelela re kry-a solution go ba tharabollo ya mathata ao re kopana go le yona taba ya mathomo before ke tsena tabeng ya labone le re tswang go lona ke a tseba batheletši ba theeleditše ba iputša gore taba ya labone e feletše jwang ke nyaka go bolela ka taba engwe re ra bolela ka yona ya ka kua lefaseng la magana go bušwa ya batho ba e leng gore ba ne bothata ba gore ka lapeng la bo bona go ne dintwa ngaka e re go ne noga e leng gore e gona ka kua gae and then go ne babuti ba babedi ba e leng gore ba gana ba tsena kereke taba yeo go fa batheletši clarity ke gore ke boletše le ba family ba dumetše gore ba kgopela go kopana ba e leng gore ba kwana and then ba ntshepiša gore the time go ba nako e ba kopanego ka yona ba tlo re tsebiša ra kgona go ya go bona gore taba e re ka e dira then batheletše se ke la re tlogela le le mohlho mongwe la gakanegile le makala re kgane molato keng ke ne taba gape ya labone la beka go feta ya kua lefaseng la Klopor
taba yeo ke šetse morago ka kry-a bo malome ba molli wa rena, ke ba kry-ile ke ba founetše ka moka le bo mmangwane le bo mmamogolo, ka ba kgopela gore moroka goba ngaka Mremi o re o kgopela ba kopane. Ge ba kopane go tlo tla nna le malome ka kapa le crew ya rena goba babereki ba rena ba e leng gore bereka taba tše tša pitšeng tše kgolo, and then a senke be ba le molato re lebega perekišano le kwešišo godimo ga polelo yeo. And then ba re boditše gore ba tlo re botša date ka gore batho ba bereka mebereko go fapana e leng gore e mengwe ya bona e ba dumelele gore mohlomongwe weekend ba be gona. Then ba re amogetše a senke ba le thata fele ke ba founetše ba dumetše. Jwale molli wa rena a re gane go mo thuša nete mo godimo ga polelo e leng gore mo thuša ka yona. Re batho ba e leng gore re emetše family ba ntshepišitše gore mafelela kgwedi ba tla ba le gona, and then re kgona go ba thuša ka gore ngaka o boletše gore before a thuša ausi ola o kgopela family kopane re tla re kgone go bolela ka taba tša bona, and then le go ba thuša godimo gobane taba tše dingwe a di nyake moya, ke rena re batho ba moya, mara gone taba tše dingwe di nyaka maele a romago ke Professor Mremi ka metseng ya batho. Jale taba yela batheletši ba seke ba tšhoga ba re mohlomongwe Dr. Mremi o itšhabile goba Professor Mremi o itšhabile le malome ka kapa, seke ra re ba itšhabile, ba itšhaba nne le ge e le gore be le dikgong e le ntshetsherekgong tša meketla a senke itšhabiwa nne, ebile gore ka lebaka la maemo re latelela molao mo e leng gore o sepela gona re taole laola ke molao. Jale taba yela re feletše re bona gore re santse re ilate ka family dumetše a senke gana nne, family ya bommage le family ya bopapage ba dumetše. Ke lebogile gobane ke bone ke folela family ya bopapage ka kwa go bolelwa Setsonga, ka kwa bampolesa ka Setsonga ka tšea nako telele ke sa ba kwešiše, mara ka no re Modimo ke kgoši, ka ba ka feletša ka ba kwešišitše ba re nowa metata ale, ba re metata ale, ke lebogile. And then molli wa rena mo a leng gona a se ka fela pelo, re tlo mo thuša. Once family re botša gore molato ke eng ba tlo tlaneng, rena re gona mo tabeng yeo re tlo ba thuša. Tobela re a leboga Mr. Malefo, re a leboga maitapišo a lena a go a rata kapa go bona le go bolaya ke pelo a gore setšhaba se sa tšee kgalaka se hwetše thušo se thušege mongaka le tlogale di a mmereko mongwe mogolo kudu e leng gore batho ba bantši matshwenyego a batho ga se maikarabelo a bona. Ke ka baka le Mr. Malefo o tla bonang batho ba hlaka mara ba ne le meloko le metswalle, o tipotšiše gore na mara ga botse meloko le metswalle ye ka baka la gore motho a hlakang setšhaba se mmogetše ke ngwana a bo bona, ke motswala a bona, ke motlogolo a bona, kganeng ka botse ba reng ka yena. Jwale re no le lakaletša mahlatse le mahlogonolo le go le kgopelela go Modimo ka dithapelo gore Modimo a le thušeng a le fe maatla a le tiišeng dipelo tša kgotlelelo ka baka la gore go bereka ka batho go nyaka kgotlelelo, especially ge o ya ka lapeng le e leng gore ditumelo ke tše ntšhi ka mo o mongwe le o mongwe o nyaka re go phethagale ya gage tumelo, o mongwe le o mongwe o nyaka go bontšha ba gore yena ke yena o mogolo ba swantše ba kwe ka yena jwale empa le a kgotlelela dilo tše ka moka ga tsona go fitlhelela le hwetša tharolo monga ka re leboga khudutleng. And se sengwe ntate ka kapa goba malome ka kapa ka nyaka o lemoša batheletši goba kry-a batheletši le babogedi gore ditaba ga di swane, ba swantše ba e tsebe yeo gore taba tše ratago gore ba thušiwe batheletši kua gae ga di swane, ditaba di no thatafa ntate ka kapa o sa gopola gore di ka thatafa. Wa kgonagala ntate ka kapa gore o kry-le gore swere taba mo re re nyako e lokiša gona ba lo mongwe ngwana ka gae goba malomi goba ragadi goba whoever goba o molo mongwe wa leloko a thatafiša tlhogo wa kry-a le gore ka ntle le yena dilo ga gone ntho e ka diega. Tobela jwale batheletši ba seke ba fela pelo ba re ao ga neng tabela e felejiwang,
re gapeletša ka mešego fela le ge e le gore o mongwe o mpotšišitše mo tšatši le lengwe re bana mara malefo letlolo la itea ke batho man ka re no nna re re berekela gore batho ba fole a re berekele a re te khole ka gore nke be re te khola nke be re tlogela taba tša batho di lekeletše malome a gana goba rakgadi a gana re ra one taban ebile ge nkebe go te kgolwa prof nkebe e kwagala gona mo gore gape batho ba le moremi a ileng o ba iša merupeng tobela o fitlhile ku a re o nyaka 1,000 ranta ro a re o nyaka 1.5 bjale e bontšha gabotse gore rena ga re berekele go ikgola ga re berekele go ikgola mo e leng gore re lebelela tšhelete tša batho le lehono re ne balli ba e leng gore ba latile ka petrol ya rena professor no latang batho ba ba modimo ba tlhaka ba sokola ke tle kgone go ba thuša a se maikemišetšo a professor ntate ka kapa a se go te kgola goba go bona yena lo tša ge di sepela gabotse tša bane di sa sepela gabotse maikemišetšo a gage ke go bona batho ba kgolega ba fola ba kry-a maphelo ga bona and then ka lapeng go e ba lotše botse ke se e leng gore godimo ka sona le rena ga re botša metlhe le metlhe a re roma o re malefo taba e santse o e tsebe ke gore mmereko re o riang a re thabiše batho ba re bontšhe batho re nyaka go bona Dr. Mremi's office goba Professor Mremi's office le MCRS gola batho ba kgolega batho ba fola go bane tše dintše ditaba tše re bolela go mong ba bangwe ba ba theeletše goba babogedi di godimo ga bona ka maele a ba theeletše le babogedi le nna montata ka kapa le bo professor batho ba kgolega ba fola batho ba kry-a maphelo ga metseng ya bona le ya bona thobela ka nnete mongaka Mr. Malefo go ne le batho ba bangwe ba tletše ka lenyatšo ko gore ge motho a dia nto nngwe e botse ye e leng gore o duma o ka reng ke beidia ke ena goba e ka dia ke mang napile o no thoma go no lebelela motho la ka leihlo le lengwe le le negative a thoma a bolela dipolelo tše e leng gore ga di sepedišane le kgopolo tša motho la ga a thuša batho that's why ke kgopela batheeletši ba rena le babogedi kua Facebook pageng ya rena gore ke kgopela gore ge motho re mo eletša re mo fa maele a re seke ra jaja motho a re mo fe maele ke theeletša radio kudu mo e leng gore batho ba balago mo e ka ba molli wa re o e leng gore o tla ga bolela goba ba batlang ka lengwalo la le rometše go mo pitšeng tše kgolo ga re seke ra ahlola batho ga re ba eletšeng gobane batho ba batla go mo ke bana ba borena ba bangwe ke dikgaetšedi ba bangwe ke ba abuti re seke ra ba kodutla ka mantšo nna go o le moporofeta goba o le moruti goba o le moeletši eletša porofeta ruta lebaka ke gore batho ba tlile go fa e ka ba ka lengwalo goba ka polelo ga ba titliša fa gobane motho ga a tlogela dikobo tša gage go tloga ka 9 o'clock go fitlhelela ka 12 o'clock ga a rate net o ria ka mathata ene ntata ka gapa o fela bolela taba tše ding mehle le mehle a re mathata ga a lekane o ka no be motho a lla mohlomong ka tša llang ka tšona tše e le go di a tshoša dikatse dimpia baagišane meloko le metswalle wa kry-a le gore wena mo gae a o lle ka tšeo nne nnete bophelo ba gago ga boloke jale o seke wa ahlola o seke wa rogana o seke wa kodutla o seke wa re go fetola wa fetola ka mantšo a e leng gore motho ga a tloga mo radiong o tloga a kgopišegile jale a re age setšhaba se sa thulare se kgone go fola gobane go fola ga go fole ka ntho fela go fola le ka lentšo thobela ebile Mr. Malefo re sa le gona mo mongaka kore batho ba kwešiše gore ga se mang le mang motho mongwe le o mongwe kore ge a šalle a emelela a goelela kore motho o lletše ka gare mengwaga thobela ebile megogo ga e sa kgona go tšwa mo pelong ya gage megogo ga e sa kgona go bonagala jwale o bona gabotse gore ntle le gore ke goelele ke kgone go kwagala pitšeng tše kgolo ke kwagale ofising ya Professor Mremi thušong ka setogole ke e hweditše
ntate ka kapa ke nnete gobane motho ga a šala e tla mo o lekile go nyaka maele go batho ba ba tshepilego Yeah. o lekile go nyaka maele go meleko le metswalle taba ya bohloko ke gore o re o tlile go meleko le metswalle la genu goba baapei ba dipitša ba ba le go mo motse community radio station and then motho a tla re a fihla mo la lile ba se setelele motho a no tswelela maano gore no motho wa itira motho ge a šalle a etla mo tobela ke tloga ke dumela kudu ka mmele pelo le moya Mr Malefo gore ba bangwe ba šetse ba biditše dikopano tše gabedi ga raro batho ba re o sekwa tlo re seleka tobela wena o ne ditshele gampe o tlo re tena re ya go tseba o eme ka gorile le ka gorile le ka gorile le ka gorile le ka gorile go fihla mo e leng gore motho wo o botša ba bangwe ba meloko gore jwale ke apitšeng tše kgolo jwale ba re ga o tlo ya ko o tlo re segiša ka batho kana wa tseba ka be ka gopola monna wola a ileng a dula letsheng la Bethesda ngwaga 38 years gopola gore ba re go be go ne lenyelo ile tsena ka masa ka nokeng le khuduwa ba beng a tsene pele ba tswa fodile le batho ba bangwe ba be ba topa batho ba ga bo bona ba ba lahlela ka nokeng ba itswa ba fodile o gopole gore malwetši a beng batho ba ba letse go mowe wa ba tletse go mowe ba a sa swane motho la šule monna wa seritsa o wa goelela gore batho ba modimo we ba re ye wa rasa o be ba be ba re ge ba re o wa rasa a humola mara go a fitlha nako mo e leng gore o kwiša gabotse gore batho ba ge ba nkgalema gore ke a rasa nka se tsogile ke kirile thušo bebele e re ge lenyelo e letla a lekwa gore jale le fitlhile ba re a goelela kudu ba re ba mo kgalema a goelela godimo lenyelo e labe la mokwa la re bane ka botse o ratang ka go riela gane o rata ge nka go direlang ka botse ore morena nka no fola fela that's why ke bolela polelo nngwe ke re batho ba santse ba tsebe gore batho ba batla go mo pitšeng tše kgolo ba bangwe ba fodiša ke lentso jwale go founa goba o commenta mo Facebook o kodutla batho o gopole gore mantšu a batho ba ligo ba babogedi ba bolelago batho ba fola ba batlile go mole ba bangwe ba ba leng gae gobane ke bolela polelo nngwe ke re batho ba bantši ba e leng gore ke ba liba rena ba letšatši ka gae go ne seemo se e leng gore swana le se seo se batho ba bolelago ka sona fa goba se e leng gore batho ba thušiwa ka sona jwale godimo ga lentso la gago o kgona go pališa motho go fola jwale lentso la gago e re go commenta mo Facebook goba mo radiong o bolela o fa maele nko te kwešiše o bolela ga botse gore o fe maele a gore motho a fole ke bolela ga botse gore batho ba fole ka ditaelo fela ka lentšu fela motho a fola jwale ka monna o boletšego ka yena gore Jesu Kriste o ne re go yena phutamala wa gago o sepele tumelo ya gago e go phološitše jwale tumelo ya motho e kgona go phološa motho gore a se taelo fela e ka fodišago motho le lentšu le maele a kgona go fodiša motho thobela ke a leboga man e re ko go leboge monna gešo Mr Malefo mantšwa gago wa tseba a hlaba kgomo wa tseba o ka re go ka kgonagala gore kore go ne le modiro ba tleme go mmola motlhareng o no ema mo pele ga yona o bolele e wele fase ba e bue ke a leboga monna gešo
ya gona fa le go 96.3 FM a go mege ka ba 96.3 FM ga go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za nna ke nna morwa motšha ka lebitso a ke ngwana wa ga Maubane a ge ke le ka mamora ga microphone ka fa o kanong pitša fela ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator a gomme lenanego ke pitšentše kgolo leo le thenkgolwago go tšwa gona ka fa ka gare ga moago kgoparara wa MCRS Media House gauso le mmele o mogolo wa R573 wena gomme ba re ge e le moloto ke dina la tsela o gorogile moroka a ba gorogile tlou tša baroka ke bolela ka Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgauswi ka Kapa a go tšwa lefaseng la ga Matlala Ramošebo kgauso le letamo a gomme ntle le tikatiko kapa ntle le go senya nako mongaka ba tla mpotša a ge ba lokile ka fa le metšhineng ka fa la wa ebile kenišule o emiša monwana gore ka Kapa ke lokile go loka ere ke no tobetsa fela dilo di titiragalle ka Kapa re a lebogahle gomme motheletša napa a tsebe gore re live le tlakaleng la Dr. Moremi la Facebook a gomme le gona ka fa le ka YouTube Dr. Moremi kapa o ka re swara fela go at www.mcrs.co.za a go ba gona fa le go 96.3 FM a dumela kgole le kgausi mo ka beng gore tsheleditšeo le gona ke atamiša gona ka fa le a mafateng a matele e lego ka difokeng nkore ke tshelele ka molago moroka nke ke mo fe sebaka a kgone go tamiša motheletše kgole le kgauswi mo a ka bega re theletše a le gona ka baka la gore mampia a lapile melala ka Kapa seo ba se hloka go fela ke gore a ba hwetše seo ba se letetšego. Professor a ke go tame malome ka Kapa a ke tamiše ka mafateng a matelele Hlabirwa Mmajwe o a tamiša o re madume go lena babuši magoši a gabo rena bokgošigadi re tamišetšeng ka mo gae le be le re tamišetše le bakgomana ba gabo rena ba mošate ke dumediša ka gare ga dikereke ba gešo ke dumediša dibishopo baruti ka moka le bomme basebeletsi ka go latelana ga bona go ya ka ditulo ka go fapana a ke tšee madume ke a bušetše ka kua mangakeng a gabo rena a setšo ke ba dumediše ka mokana ga bona le ka moka mangaka a gabo rena a setšo a bomme ke a letama mmogo le bana ba badimo ka gae ke dumediša ba gešo ka kua meagong e megolo ya dipetlele ke dumediša bao ba phelago ba gešo ge re ya ka fale re baiwa ba phelago ba re alafa ke dumediša bathuši ba rena ke bolela ka mangaka sekgowa di-sister tša rena ka moka bao ba šomago ka dipetlele meagong ya go fapana ke bolela le ka ditleliniking ke a letamiša ba gešo ke dumediše gape ke dumediše barutiši ke a letamiša ka moka go thoma ka hlogo ya sekolo go fihla mafelelong ke letamiša ka mokana ga lena ba gešo nako e sepetšeng ba gešo re thomile sehla se sengwe sa dipula ke nako ya gore re tle re rapeleng re rapediše bana ba rena ka moka mara se segolo a ke dumediše go ya ka mokgwa ga batho go fapana ke bua ke dumediše the right reverend abuti Kenneth abuti Lucky Mr Mbewe ka kua le yena re a motamiša tate Mbewe ka mola kapi re a go tama balli ba rena ba letšatši re tloga re ba dumediša kudu ka maatla le go ba leboga ge ba kgonne gore ge ba ne le mathata ba kgone go etebantšha le rena ke nako ya gore ba gešo re tle re rapedišeng bana kgwele ile dinong ba gešo ke nako ya gore bua le bana ba tle ba thome go bala ba nyake gore ba tle ba kgone gore mafelelo a ngwaga ba tle ba phase barutiši rapedišang bana ba batlang ka gare ga dikolo le be le bue le ba phasetše mangaka ga borena a re thušeng setšhaba ka go kgopelela setšhaba sa ga borena mmogo le bana ka moka re ba kgopeleleng tše di botse ka kua gare ga dikolo dikgoši tša ga borena
rapedišang ditšhaba rapedišang setšhaba sa lena ka lebaka la gore re tsena nakong ye thata ya magadima dipula tše šoro sehla se re lego mo go sona ke se se thata bagešo se nyaka gore re se tseneng ka maatla ge magoši a gabo rena ga a ka tloga a bolela le bagalabe ba bagolo ba naga batho re ka kry-a tšhireletšo a ke tamiše baetapele ba go fapana ka mekgatlo ka moka re sa šie o mongwe morago ke a letama ka moka bagešo ba mekgatlo e reng ge le rapela goba ge le phasa medimo ya gabo lena le fele le kgopelela setšhaba sa gabo lena maatla tšhireletšo tšwelopele le ba kgopelela le tše dibotse modimo wa lešoko modimo wa badimo a pheleng a beile letsogo bagešo dipula tše di tlago di tle di re neleng gabotse di seke di a retlela ka tše dibe tšatšing la lekgono malome ka kapa ke rata go le leboga gobane ke letšatši la phodišo ke letšatši la maele ke bošegong bo botse bo re yagago setšhaba sa gabo rena ke na le nnete gore se re se dirago ka mo modimo wa badimo phela re lebeletše balli ba batlang ka mo ka mehla le ka matšatši go gateng ka mo ke na le nnete ya gore se sengwe sa ntše se fetoge maphelong a bona balli ba rena ba fihlile ntle le go tšea nako ke kwele malobeng go na le o mongwe ka kua mafarahlahleng ka kua dikgokaganyong tša leago a re ke kgopela gore le fele le fa ba thieletše nako ba tsena ba kgone go re fa maele nna ke lehlabirwa ke re phiaphia diatla ke kgopela tshwarelo bagešo maloba re ile ra swara ke seemo ke kwele ge ke le mo tseleng ke tla malome ka kapa a e bega gore ya maloba be ile ntshetshere empa re lekile go katana le yona re sa le godimo ga yona ba lapa ba re tshepišitše gore ba tla epolela ba tla tla gae ka moka gomme ba tla ba bua ba tla ba re botša gore godimo ga hlogo poledišano ye re bilego le yona diphetogo goba thušo ye e leng gore re tlo e fa molli ola wa gabo rena e ka ba ya mohuta mang malome ka kapa nka ria phošo e kgolo ge nka se dumediše bathieletši ba motse community radio station bathieletši go le le kgausu ka malapeng ke a letamiša batswadi lentšu le le tšwago go nna ke le moroka ke re ka gare ga malapa rapedišang malapa a lena fela le khunama le kgopela modimo wa badimo a bolela le lena a lefa maatla bohlale tšhireletšo ka gare ga malapa bomme botate ka gare ga malapa le a imelwa ge le sa lle ka bana le lla bobedi ga lena botate ba bangwe ka gare ga lapa ba palela ko go robala ka gare ga dikamara tše ba diagile go ba re kamara ye ke ya rena o makale tate a šitša robala ka kamareng ya bana goba mme boima bo gona ka gare ga malapa modimo wa lešoko wa badimo a iše letsogo le borutho ka gare ga malapa a lena le fereng le re ge le rapela le rapediše bana ba lena gore le ge e le gore ba bangwe ba nyaka go bona ba ba fetola gore lena bua le ka batswadi le re ge le ba bona le ba bone e sa hlwe sa le bana ba le be le tshepile gore ba tla tla le tše dibotse re nyaka go bona go e ba tše dibotse go bona re nyaka go bona dira di swaba ba gešo ga ke sekeng ka tšea nako ke lebogeng sebaka se ba mphileng sa go tamiša ke lebogile kudu malome ka kapa hlogo poledišano ke nagana gore e ka tšwela pele re a leboga morokahle re a leboga tabeng ya kgopelo ya batheeletši ya gore re phentše re ba bulela ba efa maele prof ke taba e botse kudu ebile ke dumela gore ke taba yeo re dula gore e dira ka mehla motheeletši o swantše a kwešiše nto e tee ka monwana gore as long as re senke re kry-a ntlha ya taba ka moo ga gone ka mokgwa re ka bulang megala kore ga gone ka mokgwa re ka bulang megala lebaka ke gore ge taba e se ya fela moki le go ka bula megala bo eletša motho ba reng ka re taba a ba ekwa gore na pheletšong ya yona ke efeng so ge e ka ba ka mo re kofuta pitša e kgolo ye e leng gore e ne le go ba ka godimo ga maatla a rena re kgopela re ba sepele ka go tee le rena ba gata ka mošito o mo tee le rena and then ba no re inela diatla metseng
ge re šalle re bula megala re bula megala ka baka la gore re kwešiša gore re boletše le batho ba rena baeti ba rena re feditše sa bona ke gore ba hwetše maele fela ga go thuše gore re sa fetša go fehla re senke re loiša re bule megala o kwa ke nna ko go kwela gausu ka kapa radio ke na le nnete gore ka mokgwa o e adileng ka gona kua magaeng jwale gona dipelo ke tše šweu ba ikwešišitše gore ya kae re no kgopela tshwarelo mo empa re laola ke seemo ka mo diphapošeng kgašo ge se sa dumele gore re bule megala re ka se e bule ge re šalle re bula megala re ba re tseba gore jwale re sotše re sotše diplate šidi mo o mongwe le o mongwe no ba go nora no fitla no lebelela sa name kotwana a tope sa name nnyana a tope jwalo jwale ke ka mokgwa re berekang ka gona prof ntle le go senya sebaka ke tlo go kgopela gore re bola le mammo re bola le kgaetšedi re nanke ba no tamiša man abuti o ka no tamiša motheletši kore eno ba batheletši re a le dumediša re a leboga batheletši re a le dumediša re a leboga ladies first batheletši re a le dumediša re a leboga aga batheletši re a le dumediša re a leboga gomme le lokologeng wa tseba ge motho a lokologile a sa tšhoga selo o kgona go bolela ditaba tša gage ga botse tša kwagala go ya ka mokgwa di beileng ka gona le ka mokgwa di tsebago empa ge motho a ka tšhoga o feleletša a lebala le taba tše bohlokwa tše a di tsebang wa tla re o jwa molaere tšaišitše a ba gore jo ene bona nkebe ke boletše sa gore le sa gore le sa gore so ka mantšu a mangwe thekgang ditho ka mo ke ka gae le seke la tšhoša ke di-microphone le seke la tšhoša ke bo kakapa le seke la tšhoša ke bo professor Mremi lokologange maswafo a e fase dipelo di e fase le boleleng ntongwe le yengwe ye e leng gore lena le a tseba gore le hloka thušo godimo ga yona gopolang gore ge batheletši ba etla go lefa maele ba tlo lefa maele go ya ka se ba se kweleng go lena ge le sa le tšeatše dingwe le dilokela ka potleng kapa le tšeatše dingwe le re fa tša ka ntle ga letsogo le tlo kry-a maele a marong ene le ka se hwetše thušo gore motho a hwetše thušo ke gore a bolele nnete go sa kgathale gore na e bohloko ga kakang kapa e monate ga kakang ga itle mo motheletše a ekwe a tla re ga go fa maele a go fe maele ka taba ye a ekweleng go wena re ne mathata a gore o mongwe re jwa go sa ge bampona batho ba tlo reng ge nka bolela ye kganeng ke yona ye e leng gore ge o ka hwetša closure mo go yona e napile o fodile gopola gore ge moya wa motho o se wa lokologa le malwetši a moela ka pela ka baka la gore o phela ka dipelaelo o phela ka dipalabalo jwale ke a ba lokolola prof kore o tseba ke a ba lokolola ke dumelelana le wena malome ka kapa wa tseba go na le batho ba bangwe ba ne go fela ba nagana gore meloko ya ga bo bona ge ba etla ka mo ba ba segiša ka batho ke rata go lemoša batho gore balli ba bantšhi ba batlileng ka mo ba hweditše thušo motho ga etla ka mo o tla a re ke hloka maele ene go tleng ka mo go ra gore o lekile go family go padile so gore re le family re sole ngwana bo rena a tlile go nyaka thušo ga go tlile re gola se re ka se lebogang ke gore ngwana bo rena ga a tetšeela bophelo o ile lefelong le le rileng a re ke ya go kgopela thušo ga a segiše motho ka batho a gone lapa le le senang mathata ka gare e šitago le lešo le nao mathata ka gare ene le nna go tlo fihla nako ya gore ka le lengwe la matšatši ke ya go nyaka thušo go batho ene e tlabe e se taba ya gore ke segiša meloko ya gešo ka batho ke tlabe ke nyaka thušo mo gongwe ye ke lekileng go e nyaka ka gae ka palela ko go ka ikereya jwale ke rela gore ba meloko ka nako ye nngwe ge ngwana a le ka mo a nyaka thušo le kang go thekga ngwana le mofe maele le seke la mo fa dikomanyo tsona dikomanyo tše ke tše di riang gore bana ba palle ko go ka bolela le lena ka magaeng ba be ba fetše ba etla mo ene rena re ka se kgone gore motho a tlile ka mo re mo fe dikomanyo no
re a leboga moroka e kwagetše gabotse kgaetšedi yaka a ke tsebe re na le kopelwana lewe mara ke tla leka go e laola ka mo nke o no tša sebaka se kgaetšedi yaka nke o no realela taba tša gago gabotse mo re tlhokang go go botšiša re tlo go botšiša o a tseba gore wa nna re a gadikana ka dipotšišo wa re tseba jale mo re tlhokang gore re go lokela ka gare ga pane kgaetšedi yaka re tlo go lokela ande ge re go lokela o seke wa nagana gore re ya go gatelela wa nagana gore re nyaka eng re nyaka nnete gore o kgone go hwetša thušo re a leboga sebaka se ke sa gago kgaetšedi yaka le ka no tšea lekopelwana fao. Thobela ke a leboga nna ke ngwana wa bone ka lapeng la mme wa ka bana ba mme wa ka re bele gore le ba batlhano e leng 5 masogana a 2 le dikgarebe tše 3 re gotse gona ka mokgowe re le bana ba mme re godiša ke ena a ne a nnoši so ge ke šetše ke le gona kua primary ke nagana gore be e šetše e le morago kuanyana ka 1994 ke ile go direga gore ke kgaogane le bosesi baka ba ile ba tloga gae ba ya lela naga mo e leng gore ka ge ke be ke sa lo monyane a senke ke kwešiša gore lebaka e be e le eng so ke dutse gona ka mokgowe ka šala gae le abuti wa ka le ngwana wa gešo wa ntatelang wa mafelelo nako ile ge ntše ya mengwaga ya e hlatlamana e feta go fihlela ke ba le bana and then bophelo bo ntše bo tšwela pele go fihlelela le ge ke swanetše ke ye go tšea pasa ka re ge ke ya go tšea pasa ka re makatša ke ge ke bona birth certificate yaka sefane se se le mmola se sa swane le sefane se se le mo paseng ya motswadi yaka ka ge ke be ke le ngwana dipotšišo tše ntšhi be ke sene le tšona ke sa le ka no dumela ka tšea pasa so dilo di a tšwela pele go fihlela le ge moratho wa ka le yena a yo tšea pasa gomme ke ya go mo tšeiša ka certificate sa gage le yena se e leng gore sefane sa ntse le sona se swana le saka gomme a se swane le difane tša ba bangwe mme wa ka le abuti wa ka le bosesi baka aowa go bile gona ka mokgwa dilo di a tšwela pele go fihlelela ge go etla nako ya gore abuti wa ka a tloge a yo dula le kgaetšedi wa ka o nna sesi wa ka o nna ke mo latelang o dutse le yena mengwaga e ka lekanang e 2 a ntše a bereka gona kua go fihlelela ge a felela ke mmereko ga a felela ke mmereko fela sesi wa ka o ile a founela mme wa ka a mmotse gore gape wo ngwana wa gago o thomile ke morwalo mo bophelong baka ke nagana mantšu a mokgekolo ga mo fetola o ile a morela re ke morwalo ba mo go wena nna mme wa gage ke le gona ke phela a ke re o ile wa re a tle a dule le wena jwale ge le sa tlhele le sa kgonana mmotse a boe gae go buile gona ka mokgowe a boa gae a fetša dikgwedinyana e setse kae a sa dule le rena ka mo jarateng a tswile a itulela mo wena a beng a nyaka go dula gona a tšhentšha mafelo a dula kua le kua go fihlelela ga mafelelong mo e leng gore mo a beng a dula gona mongwe wa mo o ile a tla gae ka ge a ebe a ne le bolwetši ba wa gowa abuti wa ka a re o tšhabe gore a dule kua ka baka la gore o tlo mmakela melato ge a ka wa fela a sa bone ke motho go tlo diregang ya ba gona a boa ka gae ka madimabe a be a re šia a sejwa a ya kae so o re šiile ka ge e be le kgale mengwaga mšo be le boma 22 years and above ke sa bone bosesi baka be ke sena difounu tša bona mo nka bolelang le bona so ka ge ke be ke tseba maina a bana ba bona ba di-first born ke ile ka nyaka Facebook maina a bana ba bona gomme ka ba hwetša ka ba inboxa ka ba hlalosetša ka seemo se se leng ka lapeng gore abuti re šina ba mpha difounu ka founa ka bolela le bona ka ba botša ba ile batla polokong so ye ileng ya ntshwenya mogopolo kudu ke ge ka one e be ile nna ke beng ke dula mokhwene ka nako go ra gore o mogolo mo baneng ba mama o a ba leng ka mo jarateng ka ntle le o a beng a robetse be ile nna so be ile nna ke swanteng ke kua le kua go bona gore tša poloko di a hlakana ke rile bjalo ka la bohlano ge ke ya kua Bolotabahu
mmušareng ke ya go molata o abuti wa ka ba ile bankganetša ka yena ba re a ka se kgone go robala ka ntle ga fridge ka baka la gore mmele wa gage o bose mo seemong se e le gore se ka amogela gore a ka dula ka ntle ga fridge. And then ka ge ba ebe bantaetša yena ke ile ka ba botiša ka ge ke makatla ke mmala wa gage ka mokgwa o boleng ka gona o bo o tšhentšhitše e tlogo e le moso go swana le letaere la koloi. Ka ba botša gore go reng a le ka mokgwa okhwe ba be ba mpotša gore ba ile go molokela ka mogare ga fridge a thoma go tswa mokola for 2 days. So ka tsela yeo ke yona nto e mo rileng gore a se ka kgona go swara ice. Ke ile ka boa ka tla gae ka fihla ka hlalosetša motswadi ra kgotsa ba ra rema ra re tla moletela ka mokgwa ba reng ba tla tla ka gona ba tla le yena ka mokibelo ra boloka gwa hlokega bothata. Re ile re sa kgotsa se ke se boneng kane sona se bone ke nna ke ne ke noši ka ge motswadi a senke a ya le nna ke sa kgotsa re sa nyaka gore gabotse re ka ema re ya kae ka mo re lebeletše le tša ditlhobolo dikgaedi tša bosesi ba ka bona ne ba šetše ba boetše morago ke šetše le motswadi ya ka le bana ba ka le kgaetšedi ya ka le yena a boetše makgweng mmerekong. So ke šetše le mokgekolo gona ka mokgwa re ile re sa re a lebelela ditlhobolo di be di fihlile ra hlobola ge re hlobola fela go dile sesi wa ka o motee o nna ke molatelang o mogolo a seng ka etla ra hlobola ge re fetše hlobola fela go se go hlogo ye kae ya be motswadi wa ka le yena o a robala ga a robetše. So ke ile ka bušeletša gape ka ba founela ka ba botša ba tla lehung le ba babedi bosesi ba ka ba hlakana le nna le bana ba ka le moratho wa ka wa mafelelo ra boloka mokgekolo. Tiragalo ye e diregileng ka lehu la mokgekolo ke gore mokgekolo o ile a mpotša a nthela re ngwanaka wa bona nna ge nka hlokofala fela ke kgopela gore ka mo ke tlong go robala ka gona ge ke boa mmušareng wa bona ka mola a tloga ntšhupetare wa bona ka mola ke loketseng dibatla le mo mojako le mafestere ka re eng a re gona ka mola ke tlogong ke rekile khie ya ka kua shopong yele ya go jika ya gore ka re eng a re e ke boa ompie ka mola ene o khiele a ke nyake motho ka re gobaneng o re a o nyake motho o nthweša morwalo moka gape go tle tlo go lwewa mokwe a re a ke nyake motho ka lebaka la gore ke eng ba tlo ntulela jwang ge ke hlokofetše ba paletše ke go dula le nna mola ke sa phela. Ka botšiša gore jwale o ka re nna e tlo ntlaba re ka se go palle ka re jwale ka baka la gore mo mahung re phela re bona ba hloboga ba riang jwale mo gona re o dira jwang a re ga ke nyake go hlobogiwa ka re molato a re ba tlo mpotšang ge ke hlokofetše ye ba paletšeng ke go mpotša yona ke sa phela. Go bile gona ka mokgowe re bolokile mokgekolo ke ile mmušareng ke ne ke nnoši ke dutše le yena ke ne ke nnoši go fihlelela re ya go mmoloka re boa ra boa ba boela mo ba dulang gona ra dira ditlhobolo gwa hlobodiwa ya ba gona ge ba o mongwe le mo a tepoela mo yena a dulang gona ka šala gona sowe le kgaetšedi ya ka wa ntatelang wa mafelelo le bana ba ka ke lekile after lehu la mokgekolo go ba founela maga mantši ke ba botša gore e tlang gae go na le dilo tše e leng gore nna a di ntulele gabotse tše e leng gore a ke kgone go di lokiša ke ne ke nnoši ke kgopela le tleng and then re kgone go bona gore re dira jwang ka baka la gore dilo tše ntšhi di eme tše e leng gore nna ke ne ke nnoši a ke kgone go di ria and le ge nka ba le kgaetšedi ya ka re le babedi tše dingwe tša tšona re ka se kgone go di ria go swana le ka tša ka molaong di nyaka bana ba feleletše ba motswadi a re kgone go ria selo a gone nto re kgonang go e accessa dilo tše ntšhi di eme tšhelete a mokgekolo bona a ba itsebe ka nasenke ba dula moka ka moka le yena kgaetšedi ya ka ba sa itsebe cause a ke re wa tswa gore batswadi ba basadi gantši seng botate ba rata go bolela ditaba tša bona le bana ba bona ba dikgarebe. So ke nna be ke itseba so ke ile ka ba botša gore go ne le taba ya mohuto ya mokgwa tšhelete e leng gore e gona mara e tlang cause nna
be ke ka thaba ge le ka tla gomme ra e ntšha gomme ka ge mokgekolo a ba thomile a re wa thiba mola le mola modimo a motšere a se a tswa fetša re ntšhe napile re feleletse mo a fihlileng gona gomme e tle e kgone go ba ka gae ke ne le mengwage meraro ke founa ke kgopela gore tla yang a senke go etla motho ra be ra no tutulela nna lokhwe wa ntatelang o le bana ba ka gore aowa ka nnete gona ga ba kgone go tla tabe ba felang ba mpotsa yona ge ke re e tlang ba mpotsa mehlemihle gore bona a ba ne tšhelete ke taba e jong gore bona e ba gapele e ba ria gore ba se ke batle kore a ba ne tšhelete ya go tloga mo bona ba leng gona gore ba tle mo and then ke no kuša gore go ra gore ba ra gore nna ke swantse ke ba nametše ke ba fe tšhelete gore batle ka ge ka lehula a butila matho a ileng a robala ke ba file tšhelete gore batle ya go ka ba fa ya gore ba boele morago le ka lehula mokgekolo ke ba file tšhelete gore batle ka be ka ba fa ya gore ba boele morago ene ka nako one ke ba fa ka ne ke bereka fa le go mvala a ke nayo a ke bereke le nna ke tlile mokhwe ke nyaka thušo gore le nthuše gore ge e le gore go ne le se sengwe se e leng gore mohlomongwe se a re diega se se riang gore ba se ke ba nyaka go tla se tswelele pepenene re kgone go se tsebene ge se lokišega se kgone go lokišega and then sa bobedi mo ke nyakang thušo gone ke nyaka go thušiwa mo tabeng ye ya sedifane gore le re thuše le ka maele gore re ka dira bang gore re kgone go tšhentšha sefane se re boele re berekiše sefane sa mme wa rena and ye nngwe ya mafelelo le re thuše gore le ka kua gae re be re le boroko cause a re robale alright kgaetšedi yaka ke kgopela go botšiša mo le dula ka lapeng la batswadi ba lena e re dula ka lapeng la mme wa rena mmago lena o nyetšwe aowa papa go lena le a mo tseba papa wa ka ke a mo tseba ka ge motswadi wa ka a ile a mpotša mara a senka a dula le rena okay o sa le gona papa aowa alright kgaetšedi godimo ga dipolelo tša gago go kwagala gore le na le 29 years lena le bana ba motho lelwa since from 1994 lelwa go fihla ka ngwaga wo is 29 years lena le ne le ntwa e ka ba kgaetšedi o ka re hlalosetša gore ntwa ye gabotse lelwang ke yang o sesi wa ka o wa bobedi o ile go sepela a gahlana le lesogana le a beng a ithabiša ka le lona a ba le ngwana wa mošimanyana napile o ka re ne ba hlakane ka mo lesaeteng le la ka mo dipolaseng yeah go fitlhelela ge ba disaeta gore ba ya ka thokwe gauteng so ba dutse gauteng ba dula gona ko gauteng ko ge ba ntse ba dutse ko gauteng o sesi ya ka a tiša ngwana o a tla le ngwana o mogae o wa mošimanyana ga a tle le ngwana o mogae a dula nyana dikgwedinyana o tlile le ngwana ka morago ga mengwaga e mekae o tlile ngwana o tlile a ne mengwaga e mekae I'm sure a ka ba na le bo 3-4 okay e le gore o be a rakile ke eng sesi mo gae ga šala tsamaya ebile a batšee 4 years ka moka se gona a tla tliše ngwana a ne 4 years ge ba ebe ba ntse ba hlalosa ke ba theditše o ka re ba ile ba mme wa ka ga etla a tlo dula mo nageng ye ya mokhwe o be a etswa a dula motetema alright kua diforumong tsela tša motetema okay napile a re ga etla mokhwe a šia bana le mmangwana gage yeah ke ka mokgone ke kwang ba hlalosa napile ge a ba šile le mmangwana gage a tlile mokgwe a re o tlo selela bana napile mmangwana gage a tšea bana bale a ba neela tata go bona ola motswadi a beng a tlogelane le yena ba elwa sesi o kwatetše gore ke nagana gore e thomile mo o tabe wa tsere ke nyaka go kwešiša eng kgaetšedi yaka ka nako ye sesi a tlo sepela ke nyaka ntwa ya 1994 gore gabotse e bile eng ge ba tloga like ge ba be ba dutse ka kua a ba šile kua mama ka o ile a ba lata mama o ile a ba lata a tla le bona nke re mokho before yona 1994 yeo okay napile a dula le bona mokho a ba nyakela space ka mo dikolong tše tša mogausi gore ba ye sekolong mara bona be ba sa nyake go ya sekolong napile a re yena ka mogagage ka mokgwe go ka se be le basadi ba babedi
mosadi e tlo ba yena bana sekolong napile o ka re kgagano ile ya be ya thoma ya ba gona mo gore jwale bona a ke tse gore ba ile ba decide gore ba seke ba ya sekolong napile ba be ba tshepelela ba gona le gore ba ye sekolong ba be ba kgetha gore bona a ba ye sekolong ba sepene ba ile ba boella go ka mogone ba tlhalosang ka bona ba ile ba ya go mmangwane wa bona ba fitla kwa ba re bona ba sokola kua ba ile batla le yena mmangwane wa bona mo khona a bereka mola go riwa marotho samwe le pakeng a tla le bona a fihla a re bana shiba ba tlile kwa gonna ba re ba tlhaka ka mo khwe molato ke eng a re mama o re yena ga ba botsisha o ile ba re la re ba gona bana ba ba ka tsena ka mongakong o lebelle gore ba tlhakisha ke eng a bane dijo na lebella gore dijo a di gona bupi a bo gona mo ile gore ba tla re ba tlhaka a ba tlhakisha selo ba tlhakisha gore a banya go ya sekolong and then ba nya go ria tshedingwe tse leng gore nna a ke di dumele tja gore ba seke ba sekolong gomme ba ye diforum ba ye go bereka pako ya 94 e bile taba ya gore bana ba mama gago be ba sa nyake go ya sekolong and then bona ba nyaka go ya diforum ke pako ye e bileng gona okay ke kwile mo gaitšedi go na le taba ge o ekwa o ke gateletse taba ye ke kwile go polelo tša gago o re mama gago o re ga a nyake gore bana ba gage le ge a hlokofetše batle ba mohloboge ka lebaka la gore ba palla ke go bolela le yena a phela a kere go bontšha gore mmago ba ne sekgopi se segolo ke ka mokgwa ke bonang ka gona ene wa bona taba ya gore o mongwe a bake taba ya gore a nyaka go ya sekolong o nyaka go ya mmerekong ke eng lebaka le lebele gapeletša bana gore ba ye mmerekong ka lebaka la gore mma go bona ba sa le gona ba berekela a ke tsebe gore lebaka leo e be e le eng ka baka la gore nna a ke re be ke sa le monyane ka seo sebaka ene nna a senke ke bona ke hloka selo go goleng waka mo e leng gore beng ka gapeletša gore le nna nka gana go ya sekolong ka re ke nyaka go bereka ka baka la gore be ke sa tlhoke selo ge o be o dutse le mama gobane wena go kwagala gore wena o ile wa dula le mokgekolo ka gae ge o sia mokgekolo ka ditaba polelo e leng gore yena o ile go fa yona bjale ka ngwana wa gage a go botsa gore ga botse sebako mo go na le sebakwa gaetšedi yaka sebakwa se segologolo e ka ba ebile eng go tswa dipolelong tša mokgekolo ka lebaka la gore ngwana ka se gapeletše go ya mmerekong nna mmage goba papage ke mmerekela a ka se gane go ya sekolong a gapeletša go ya mmerekong nna ke le motswadi ke mmotša gore ke tlo go berekela wena sepela go bontšha re go bile le pako polelo e re go bile le ngwana ba le kae ko mmerekong a kere ngwana o tlile ka gae ka morago ga 4 years wa kwa gore go na le taba e bileng gona okay o ke se seo mogolo wa rile ntše alright and then a re tlogele o ganne go sekolo o mongwe yena pako e bile eng o mongwe o a molatelang o ile a re ge sese ya gage be ke tlhalefile o a molatelang o nna ke molatelang yena a latelang o mogolo o ile a re ge sese ya gage a re gona nna ke a sepela ka molomo wa gage a re ge sese ya sepela le nna ke sepela le yena wena bo šetse o hlalefile wena o bone pako e leng mo ka gore o a ke re o ganne go a mmerekong o mabaka a gage e bile eng se se mo rileng gore a šale a ema le sesi wa gage a ke tsebe gore mabaka a gage e be e leng ke no kwešiša gore mohlomongwe ka baka la gore ba godile ka moka ba be ba dula ka moka ka no kwešiša gore mohlomongwe ba tlwaelane a ba kgone gore o mongwe a phele o mongwe a se gona okay ge ba sepela ka lebaka la gore a ke re mme a nyalwa ene mme o nyakile motse wa gage ne ene o ba nyaketse lapa ba sepetse ba ya kae ba sepetse ba boella gona ka mo dipolaseng ka mokwe ba sepetse ba boella ka dipolaseng ga jwale ba dula kae ba sepetse ba boella ka dipolaseng napile go tloga ka mo dipolaseng o ka re ba ile o sesuo mogoloko o ile a dula site ya bo a ke tsore ke rankua or ke mabopane o ka re ke mabopane a dula mabopane a ke re napile ga botse o monyano ba ile ge ba dutse ka mo dipolaseng ka morago ga go ngala ga bona o monyano o ka re o ile a hlakahlakana a swara ke a ke tsore ke tla re ke lefofonyana gore ke
o mongwe wa basadi ba ne ba dula mmokgo a kere be ba ba tseba ba ba bone ge be ba le mogae a tla a fihla a botsa motswadi a re ngwana ga go ka kua ga ga botse o ka re o ne le mokgwa go hlakahlakana hlogo napile motswadi ke motswadi a ba emella ra ya ka kua ra molata re fihla ka kua re molata o ile a nyaka koloi gona mo a ya ka kua molata vele ka nnete ra kry-a le gore ga ga botse ra tla le yena le sesi ya ge le yena a tla a etla le ngwana o ke bolelang ka yena ge ba fihla mo kho ba ile ba motšea ba mo iša mo ba mo išang gona aowa ge ba ntse ba le busy ka yena koo ba mo išang gona o sesi a le comfortable sesi aowa ra no tsoga ke re yena o kua ba mo riela tse ba mo rielang tsona nna re a tsoga re ya sekolong sesi ngwana o gona ka mokgwa go kgonofolo o no tswa so o kgano gore ke a boa ya ba gona ga ile kgaitsedi ya a ka šia ngwana o monnyane okhwe kgaitsedi ya ka o kompotse mo bana ba mmago ba sepetse mengwaga e metelele kudu leloko la gabo mmago le ile la ria eng ka tabai ga senke ba ria seno okay lena jwale ka bana ba ka gae le ile la ria eng ka tabai rena ka ge re be re dula le mama ka molapeng nna be ke fele ke ria metlae ke re ai motho o ka re o tla ba ya khumbule kha gomme mama ka re yena a ka se ye khumbule kha ka nena a ka senya ke batho ba tsebang gore a ba ga fene ga bona ba go tseba ga botse okay ga jwale ge re bolela so ba kae batho ba gona kane ba ile sesiwa ka o ile go sepela yona nako a tlogetse ngwana a šala a gola a kena lebile a ya sekolong a kena sekolo a ba ya komeng a ba boa a ba ria mphato bo marematlou napile sesi ge ngwano a šetse a le mola go bo standard 7-8 o ile a founa a ntse a le gona ka mothoko mabopane a founa a re go motswadi o la papa o morwa o wa ka okhwe kua ga bo ba re ba etla ka mo gae ka mo ba tlo nyala ba nyala wena yena emapele go founa mangkgaitsedi sesi wa ka o mogolo ka morago ga mengwaga e metelele a sa tle gae ya a re ba etla ba tlo nyala motswadi a re ba tlaneng a re ba tlo tla ka mokibelo go ra gore o ka re ba founa ka labone ore la boraro gona mo bekeng mara a re ba tlo tla ka ona mokibelo ona o mokgekolo ile a mo fetola a morela a re jwale ge ba etla ka ona mokibelo ke go mo mpotsa ka pela sokwe a nna jwale nka tle ka nyadiša ngwana ke ne ke nnošina a ra wa go mo bona ba re ba etla a re okay aowa a go ne bothata ke tla re bosasa o ka re beelela bohlana a re ke tla re bosasa ka tsogela kua go bo mamogolo le bo mmangwane le bo malome ka go ba botsa gomme ka kgone tla le bona ka baka la gore nka se nyadiše ngwana ke ne ke nnoši ka nako ele a kere be go sene dinamelo ba sene kolo ya gage le difounu be di se gone ke nako ele a kua morago ene o ile a sepela a ntšhia kua gae le okhwe be ntse ile o monnyane le yena le nna be ke hlalefile mare be ke sa le monnyane a sepela a ya go nyaka mmangwane wa gage le malome wa gage kua Tafelkop o ile a sa ile kua a ile ba nyaka ya be sesi a kena le baeng bale ba gage bale ba fihlile ba botsiša gore mama o kae ka ra gona o ile Tafelkop a wa ba dula ya ba gore go rekiwa kgokgo ba roma shopong gore go rekiwa kgokgo ba tle ba peele baeng a bona be re le bana nna rate ke timela re o reka kgokgo a go le bothata feo go ile ai mola nkgapeleng mola ba fela pelo ya gore mokgekolo a bue ba ra wa jwale ke lelate ba re tla kosa gore re sepele wa tseba kgaitsedi yaka sesi ya ka se tlele bakgonyana ba etla go nyala yena go motlile le bona bakgonyana santse ba kry-a makoti a bona a le ka gae a ba mo kry-e o tlile le bona a ba sepela le bona batho ba re bolelang ka bona kgaitsedi ba kae ga jwale kae nako ge re bolela ba kae sesi ya ka o ile a re ge mama ka sa ile gona kua a sa ile go nyaka ba wa reng yena o ile ba nyaka gore a ka se kgone go nyadiša ngwana a na nnoši ya be bona ba fela pelo gomme ba re ba sepela sesi ya ka le yena aowa ka ge ba se ba mo hwetša moko a tlile le bona a swere handbag a gage le yena a kuka handbag a gage a namela ka motorong a sepela le bona ke rela gore batho ba re ba nyakang ba kae ba Pretoria zanini sesi o re bolelang ka yena sesi ya lena o zaneng o re bolelang ka yena and then o a sepetseng le yena a sepetseng le sesi o ga jwale o kae o Lydenburg ke gaga okay ke gagage ne ke monna ke mosadi ke motswadi ke gagage o nyetswe sa le ba mokokotela ena okay
mama ga gwa ke re le ro tenya ke Stene Mm. ba ga bo mmago ba gona mo gausu mo a ba gona kwa Tafelkop. okay ga itse dia ka lebile le mathata for 29 years ka moka sa loke bo dumile gore re go thushe ka gore re go boelantšhe le bana benu re dire eng o duma gore re dire eng ke duma gore le mpoelantšhe le bana bešo re kgone go dula re be bana ba motho and then re kgone go boledišana ka nto ngwe le ngwe re nyakang go e dira se kwa kere o mongwe a goela kua o mongwe a dira tša gagwe kua re na le metsoto re sa kgone go feta re swere ke dilo tša kgale tše e leng gore tše dingwe tša tsona rena a re tsebe gore di tswa kae di diregile vaneng kae ko go kwela ga itse dia ka mpitiše mo ka poloko ya mokgekolo ga sanka go iba le mo le ba thibelang gona ge ba nyaka go dira tše dingwe godimo ga mokgekolo a senke ba nyako dira selo a bantšha le sente ao le gare le ko ga ba tla le selo ao abuti o a ileng a ntšha something ke yena o khwe e no bile nna le yena ra tlhakantšha ra boloka mokgeko wena o kwana le abuti nkare ke a se gore ke kwana le yena bala ke kwane le yena e no ba le gore o khwe ke yena e leng gore ke phela ke dula le yena ke dutse le yena nako e telele ba le ke ne le nako e telele ke sa dule le bona mara a se gore a ke kwane le bona okay ka ge ke kgona go ba founela ke nyaka gore ba bue gore ke a kwana le bona e no ba le gore a ba mphe nako le ke reng le lerato la go laetša gore ke bosisi ba ka be ba le metseng ya bona ga itšedi ya ka ga go le molato felo go ba metseng ya bona se segolo se e leng gore se gona ke tlo founela bosesi gone jwale ke tlo bolela le bona ntho ke nyakang go ikwešiša shi lebile le dihula abuti wa lena kere o e leng gore o hlokofetse ka semaka le lekgono e sa le semaka go lena ka lehula mmago ga ba ntšha selo ka lehula abuti ya go ba ntšhitšeng a ba ntšha se ba no tla ba boloka ba tsamaya gabotse nkare ka bokopana kua ga ešo kua ge ke gola be go ne society ka mojarateng ka mola ga gešo be go ne le society napile ka re ge ke ntse ke gola fela ke šetse ke ne le bana ba babedi ka rela mama ka re ka nešifa o tsofetse o godile and taba tše tša di-society tše tša di-up and down tše tša go ya kua le kua dibankeng di šetse di tle go palela vale go ka ba bang ge nka letšea le le sekgophana gona ka mokgoko le le grupo mme ka le lokela ka society se sa go swana di-society tše dingwe tše kgwetše advance la se ka tlhole le sa swarela ka mofase ga mohlare kua ba tlo go khutiša gore o se ka tlho sa bala ditšhelete o riang batho ba ka mokanano ba tla go patela kua gone le di-treasury le diwatwat ka mokana ga tsone le kua napile a be a bolela le batho ba le napile ba kwana napile ka ba tšea ka ba iša koo ba tsenela kua ka re ge ke bua fela ka mora ka re ai man mara moso o ka re le nna ke šetse ke godile kana ke šetse ke ne le bana ba babedi gona moso go ra gore le nna ke swantse ke be le sa ka society okay mama go yena ga a tloga Tafelkopo a e tla go aga mo o laetse a ke tsebe ka mo nna ne ke se gona wa tseba taba ye e ne go mpontšha gore e bile le bothata go tloga go mamago gobane lebelela bana ba ba sepetse ntwa ye e bile gona for 29 years ntle le gore batho ba geno ba ga bommago ba itsene so gore re go tloga kua morago le go mamaga go ka ba go ne le phošo ye e bileng gona a kere ene ntwa ye nkebe mama gago a biditše bana ba gage ka moka no ba bitša a ba fihla mo a ba botša gore bana ba ka ke le kgopišitše ge ke e tla kae wa ile santse le dule nageng nna ke le gona ke le motswadi wa leng a re lekeng go letšetša ba leng gona gone jwale bosesi re kwa gore bothata ba bosesi ke mara pele re ka letša malome ka kapa ke be ke nyaka go botšiša abuti gore yena ditaba tšeo di tseba jwang abuti wa leng gona abuti wena ditaba tšeo di tseba jwang nna nkare gabotse sentse ke gola ke thomo hlalefa a zanga ka e bona kwano ka molalapeng a zanga ka e bona totally mo baneng ba mme ka gore go boledišaneng ga bona gore bene o lule le dikgagane ke bang go dišitše go le ka mokgowa a zanga ka bona lapalela ka molaga e re le happy ke gore ge mme a ba nyaka se go fetola ka gore ge mme a ba nyaka se ke re ke ngwana ke a gola ke a bona jwale ka kry-a le gore ke mo e leng gore
a ke tsebe gore nna nka reng ka gore nna ke ngwane ne be ke phejane ke ngwa mafello nka se re le sese ka re gore le di ka mogo nka se re le abuti ka re gore le di ka mogo e taba yona nna ke itse ka mmotsisha mama ya gore gane goreng re fapana ka ge sister a shetse a boletse ka taba tša difane a bja ntlhalosetša gore re fapana ka baka la gore le botata gore rena ga se ba mo go teng na o itša ntlhalosetša ke ne le abuti ene wa go hlokofala ke mmeile mo ke etswa magweng ka re nna tabe ga ke ikwešiše ka gore go nywale re a gola ene re ba le bana and then nna bjale go nywale ge re bitša ka difane tše ntši tše different so ya ntlhakatlhakane cause a ke tsebe gore le gore le go nyala ko nyala ka fine e feng ko ria jwang ke mo hlalosetša ka ge ke be ke bona ke toga a mpotša ntlhalosetša ka tate a ntlhalosetša ka tate wa latela moratho tatago moratho e no be ba bararo ba ba bagolo a senkeng a ntlhalosetša ka bona and then go tloge moo tše tša moragonyana tšela tša kua moragonyana tšona ba fele re re ge re dutše a di hlalosa gore wo o ne le lenyatšo ga theetše mokgwantse nna mme ke itse ka re ge a nkgodiša ka kgona bona gore ke motho e leng gore rena re le bana ba gage go tloga gona go ba bagolo ba ga senke ba nyako go mo theeletša gabe a ba bontšha sa bophelo ke gore be bantše ge ba phela le yena ga ba re la re se ga ke senyake o mongwe a no rang ka gore be go se ne le motswadi wa monna ka molapeng ke gore go ya ka nna go ya ka mokgwa ke boneng ge ke be ke dula le yena a ntlhalosetša ke gore ebile lenyatso go tloga ka yena a butwa go hlokofala ba sa theeletše mokgekolo ba sa theetše mokgekolo go a latela yena sesi ba sa theetše mokgekolo ka moka na ga bona toto go fitlhelela ka nna kore re bile le ka molalapeng la gae go ne le moyo mongwe o leng gore bo o rura wa gore mokgekolo ga a bolela se e ka no ba ka moswane ga o re iseng so nna go ya ka nna tlhakatlhakano ya ka molalapeng ke no itšea gore e no nyaka fele gore re nyake mothušo e kgolo re le family ka moka kore ka ntle le dikgogakgogano gore yang motho mo le mongwe a amogele gore le yena a tsebe phošo tša ga gore mo ke riile phošo mo a ka ria phošo kore go ya ka ge le ntate ka kapasa tšo bolela go jwa le gore o swanetše o lokologe o bolele se se tšwang pelong boteng jwa pelo jwa gago jwale sister o itše ga mpotša ka yona gore re tlo fihla ka mo pitšeng tše kgolo ka re nna ke ne molato e fela se segolo ke gore rena re santse re tsebe gore re nyaka thušo ka gore se segolo nna mme o itšang botša rena bana ba ka le ntlhompe le nna a seng ka mphitlhela o tloga mboitša re lena a le ntlhompe ka ge ke le motswadi wa lena and go se ntlhompeng ga lena le tlo tshola ke le ka mofase and go nwa le shifa rate tshola o ka mofase wa tseba abuti ke dumelelana le wena gare ga ditshokolo tše le leng ka gare ga tšona abuti batho ba ga bo mama go lena ba kae la mafelelo o ba bona ka lapeng la geno e be e le neng nka no re ke ba bone ka la mafelelo ke ba bone ka ditlhobolo tša mokgekolo tša mokgekolo morago ga ngwaga go feta cause ke 2 years back since a le gopole bo malome bo mmamogolo bo mmangwane ba etla ka gae ba le bea fase ba re bana ba ngwanešu molato ke eng awa a senke go ba lomte o no be le gore go itse go ba go ne le mokgekolo ke mmitšang koko o mo Tafelkopo ke yena o a itseng a fele a etla ka molapeng a re bea fase a kgalema ke yena o mogolo e leng gore be ile yena a re beang fase cause ke yena o e leng gore le kua Tafelkopo ko mogolo go ba le ba a dulang le bona kua Tafelkopo gore ke yena o nna be ke mo tsebang e le o mogolo o mongwe yena aowa mohlomong ka nako nna ke sa le o monnyane mara sentse ke hlalefa a sanka go ba lo motee wa family a re kgobokanyang a re bana ba sesi ore go riegileng ka gore nna se se tseng sa nkwisha le bohloko ke gore le bo malome ba ba latela mme ba bolokile a ke tsore ba boloketšwe kae ke bo moratho ba mme ke ba babedi
ba bolokilwe nna be ba nompegela ke le makgweng ba rawa batho ba bolokelwe mo gae ba bolokelwa dikae ka rabo ke tlo nyaka gore okay le tle le nkišeng mo le karabo le legolole a sanka ka e kry-a a ke tsebe gore ba thoko e feng bana le bona ba bona a ke sa tsebe gore ba thoko e feng kore ka mola lapeng la gae go hlakahlakane go rura moya o mong wa ntwa kore re nola re le family ka moka a gone kwano nka dumela gore re nyaka thušo ka mo pitšeng tše kgolo gore ba re thuše ka maele ka tše ka moka tše ba ka kgonang ka gore nna kwano a ke e bone ke gore ke bolela boteng ba pelo yaka gore kwano ka mola a e gona and re needa thušo re le family ka moka kore ka ntle le go tlo hwetse re dikaria ka mo le ka mo ke gore motho le ena a ka kwe kere a ntšhe sa mafahleng a ga gore o ja ke eng o ke ja ke gore re tle re kgone go kry-a tharollo ya tabe. The Reverend o kgonne go boledišana le mokgekolo? Mokgekolo ke boledišana le yena mokgekolo moya ga go godimo mokgekolo o hlalositše taba gore o ile a tla lehung ka kua gae o ile a gae tla seferong ba mmotša gore ga o ka tla ka mogae ke yena ka mokgwa bolelago ka gona go o ka tla ka mogae o sa swara selo boela morago bjale mokgekolo godimo ga polelo tša gage re lekile go bolela le yena mokgekolo maswafa ga godimo ga a boledišege ebile o ile a re no nna mowe a ke tsene bana bawe ba lego mowe ke bešo a ke gane bana bao ba babedi ga ba nthaetše bjale ka butša gore koko gane goreng gone ngwana wa dulang mo go wena e le wa bobona o sa morakega ga bona koko a nkaraba gobane moya gage bo tlogo le godimo bjale ka kgona go kuša gore seemo se tlogo se le ka mokgwanyana mongwe ra bolela le kgaetšedi wa le go zanene a ne bothata o ile a re no ge re lokile rena re mo founele a kgone re botša gore mabaka a lego ka mogagabo ebile a gane thušo ge professor moremi le bapei ba dipitša ba mo thuša ga ba le bothata nete kgaetšedi o mongwe o e leng gore o dula Lydenburg mašišing a re mo kry-e ka lebaka la re dula le mokgekolo re lekile go mo founela founu ga e sware o re mo kry-ileng kua Zaneni Limpopo a ne bothata fele o ile a re ge le lokile le na mpone le nthobela malome ka kapa o ka itsena ko go fe sebaka ge ke bua mo ke tlo ya go bona ke ba botšiše ka mohu wa bobona wa bolaileng ke epilepsy le tabeng ya gore setopo se ile sa boa sa fetoga sa ba se seso setopo be se tšwa mokola ke mo ke tlo boelang gona a go fe sebaka malome ka kapa le wena o ba botšiše ka mokgwa o ka kgonang. Ya re a leboga prof re a leboga ge ke theleditše ditaba tše tša ka mo lapeng la ga boballi ba rena ke kry-a gore ga se taba ya go hloka hlompho ga bana fela go ne le sebakwa se se ileng sa ba gona magareng ga bana ba le ele ba babedi le motswadi a bona why ke re so se se ya bona o ile ga a pallana le mmage ka taba ya gore yena o nyaka go bereka a nyaka go tsena sekolo a tsamaya o monnyane wa molatela ne then a kwešiša gore ke swanetse ke sepelele sese lebaka ke gore mohlomongwe tlaišo ke re mohlomongwe tlaišo ye nna le sese re bego re ne le yona le mmago rena yo o šala le nna jwale go ka gone gore ke sepelele sese ke kgopolo jaaka e mpontšha gape gore bana bale ba tsamaileng ba be ba se ne problem fela le mmago bona ba be ba ne problem ka lapeng ka moka ka gore a ke re ge ke tshwenya ke abuti ge abuti a hlokofetse gore a ra ke sane motho a ntshwenyang ka no boela gae ka go dula gae jwale bana baki ba tsamaile mengwaga e mentši ba boa gae ba buša ke lehula abuti a bona ebile kgaetšedi a rena a ba nyakile ka di-Facebook ge ba fetša go boloka ba sepela
ba tle ba bua gape ka lehu la mmago bona ge ba fetša go boloka mmago bona go ra gore ba šetse le bana ba mma bona fela jale ke bana fela ga go sane motho o mogolo ka lapeng but yona ntwe e ba ntšhitšeng gape gore ba ngale ka gae ba sepele ya ba bušetša morago gape then yeo e mpontšha gore bothata e be e se mmago bona a nnoši le lona lapa le khila ga bo bona ka bolona le ka no be le ne le bothata ka bolona ke a bua ke lebella taba ya ge ka gae go e ba lehlakahlakano ke dumela gore ke le wa ga maubane ka mola ge re ka no se laolege ra no phela ka mokgwa re ratang ka gona bo malome ba ka fetša ba tsena taba ya ka gae ka baka la gore ba kweša ke se ya bona bohloko ka mokgwa re mo phedišang ka gona mara e mpontšha gore family ya bommago ba a senke e ba le kgahlego ya go nyaka go tseba gore ngwana bo bona lapa la gage le re lehlakahlakane ka mokgwa ebile bo motlogolo ba no tšea bo ma 25 years bo ma 30 years ba se gona ka gae ga go ne motho a ileng a nyaka go ba le kgahlego then e mpotša gore go tloga ko tafoloko bo mogekolo a tlogileng gona ga a tlo o aga mo a kere ba re ke tafolokopo ke bona ga a tlo o aga mo go ra gore o be a se ne relationship e botse le batho ba gabo I can say that yeah ke a rereša goba ke dia jwang ke nagana gore ka mokgwa e bjang ka gona ke nnete relationship e botse yona ke nagana gore be ba sene le yona motho o ba a beng a na le relationship e kaone ke yena o khwereshe re bolelang ka yena re reng ke koko and then yena o mmitša mmangwane rena re no be re mmitša koko mara ke mmangwana mmago rena ke kokwa le ke motho a beng a ne le relationship e right le yena ge e le ba bang ba khwe awa relationship e right ba sene le yona and a kere ke bommangwane ba gage bana ba bommage ke ba a beng a šetse le bona e le o monyana ba mo godišitšeng ge mmaga a hlokofetše so gore go be go diregang ka nako eo ko gore go feleletše relationship ya bona e sa be right nna a ke tsebe mara ka mahlo gona be re bona gore relationship ya bona ga e right kane o koko sebelega mmage a kere mmage o hlokofetše pele go mo go a šala mmago mmage be re rata go ya re ya go mo etela re ya go mmona re koko a dula ga mmangwana wa mamaka o ile ga a hlokofetše fela re ya lehung re boloka re fetše boloka fela ge re boa fela re sa dutse mola merithina pele mmangwana wa mama a re la mama mo pele ga rena be re le ba banyane mohlho mongwe ba no ra boa ke ba banyane mara re sa le ra mokwa a re a kere o mmone mmago gore o ile kae kokwa a kere a rela kokwa ga re mmone o ile kae a re ke mona a re evale a o tlo hlole e tla mokhwe le tlo ntapisha mokhwe so yona tšatši leo la lehu re bua dirape mama ka o sala jika lona tšatši leo ke mengwage sala jika gona bo tšatši leo a re a kere ba ile ba re ke se ka tlo ke sa bua ke tlo ba lapiša kane wola go ra gore nna be ke gatlhanang le yena ke ya kua go bona gantšhi ke fele ke re ko mmona a sa le gona ke a leboga tlhaloso ke kwa o bolela gore motswadi mmago go ne le mašokotšo a šilego a e leng gore le ge wena o botša bosesi ya go gore banna go ne le tšhelete mo tšhelete ye e nyaka rena re le ka moka gore re kgone go e bereka e tšwe a o nagane gore ga ba swarega gabotse ka baka la gore o nyaka go ba laola gore swantse le tle le dieng ka tšhelete yeo a ka nagana gore a ya ba swara gabotse gore ke re a ke nagane gore a ya ba swara gabotse bona ka dipolelo tša bona ke bone gore a ba neta ba le tšhelete kane ene nna ke bile surprise cause ke tseba motho mongwe le mongwe a rata tšhelete ke gore ke tseba motho mongwe le mongwe gore le go o ka leka dilo tše ka mokana ga tšona a gana se tla se nyarele mara go ka mmotša gore ke re motho šona awa motho o tlo nyarela bale ba ntlabile gona mo ge ba sa be persuasive gore ka no boletše ka tšhelete e re reye ba no dutse so ke gona mo ke thomileng go bona gore no ekwe it's beyond e feta mo mahlo a fihlang gona go le something se e leng gore mohlho mongwe se ya ba phusha gore ba se ke be ba batamela motsola prof se ke se bonago mo ka lapa lekhi
ntwe e rakileng bosese ya bana ba ke e kgolo ka molalapeng ye e ba rakileng ke e kgolo. wa tseba malome ka kapa ke tlo go botsa ntongwe wane ne motheeletši mogedi o theetse ntwe ke e bolelang. Abuti wa mathomo o robetše, mme o robetše, sesi wa beng a bereka a hlokometše lapa a sa bereka, sesi o mogolo o gagage, o mongwe sesi o gagage. Ka lapeng re šetše ka mang? Re šetše ka abuti o monnyane le sesi wa sa hlong a sa bereka. Go ra gore ka mogare ga lapa le re šetše le abuti wa go se bereki, re šetše le sesi wa go se bereki, mmereko o fedile, mme ga a gona. Family ga e gona ye e leng gore ka thuša batho bakhe ya ga bomme ba re ba kwatile. O ka se kwatele ngwana gago, o ka se kwatele ngwana wa gago. Alright, abuti šo šetše ge ke mo lebeletše ke bona ne bothata, ene bothata ke gore o lasbone ka moga ya buti. Ge o ka re o le lasbone wa bona batho ba go betha ka moleko o mogolo wa gore ge o santše o leke go lwa le mathata ka gae, wa bona re go kaone nako ngwe no tepa lethabo la mmotlana o no phela o noile gore o kgone go ba le boroko, gore o no kgona go robala, o gore like o dikhutše di-stress, o tse gore go ne bothata. O ne go nwa ka kudu ya o tsebe gore go na le bothata. Sesi o nkebeng a tsoša lapa le ba mo senyeditše mmereko. Lapa ke bolela ka bana ba mokgekolong ba ba eteletše pele. Bana bešo bona mmo, mama ke mosadi, nto ke e bolelang o tlo nkwa o tlo nkwešiša. A go ne motswadi wa ka ratang gore mo lefaseng a tle a be le bana ba fane tša go fapana. Ge o ka bona mosadi wa bona lapa le eme mola le ne le noši, bana ba ka mola ba le 5, difane tša bona di fapana, a se ka thato ya motswadi wa ka moo. Ke lebaka la mohlako a sepetšeng a gahlana le ona. Motswadi wa ka moo o kore like o gotše ka stress, se a se kreileng go tšwa go balekani ba gage, re bolela ka banna. O kwele bohloko. Papa go ngwana mathomo o mo tlogetše, papa go ngwana bobedi o mo tlogetše, papa go ngwana wa boraro o mo tlogetše, papa go ngwana wa bone o mo tlogetše, papa go ngwana wa bohlano o mo tlogetše. Ke mme motswadi wa lena o re bolelang ka yena mo. A go ne mosadi wa ka reng ga a gola, a golela gore yena a tlabe le bana ba fanetša go fapana. Mmago lena o sepetše tsela e thata. Se a se lekileng ke gore a tekagele lapa mo lena le ka bang le lapa la bolena. Ge nkebe ba bo papa go lena ba lefa maatla le tšhireletšo le thekgo, nkebe le semo seemong se le mo go sona. Ka lebaka la gore le a ba bona ga ba nyake, lena le bana ba mokgekolo le swanetše le epope le tipitše ka fane ya gabo mmago lena. Lebaka la gore ke re le tipitše ka fane ya gabo mmago lena ke lebaka la gore le kgopela medimo ya bo mmago lena gore ge le lla e kgone go le araba. Gobane bo papa ba santše ba lentšhe ka gare ga mathata a ba netaba le lena. Kgaetšedi ya ka bana ka gare ga lapa ba ka no ba 10 or 12, go tlo ba le ngwana o motee o swanetšeng go emela lapa la gabo ka maoto. Ge meloko ya gabo lena e sa nyake go le thuša, le seke la ba gapeletša, le seke la ba latelela, ba tlogeleng. Motho mo lefaseng o ba ngwana gwa fihla leemong la gore e thome go ba motswadi. Kgaetšedi bitša bana ba geno ba ba dumelang le tsoše lapa le go le bona le so,
le ne le nto re e bitsang gore ke modibu ka gare. Modibu ke mokgwa wa dilo goba ditaelo tše di berekisang ke batho ba ba nyakang go diba batho, ba ba dibang malapa batho ba sa nyakeng go bona lapa le ya pele. Lapa la mmago le mmago mo a leng gona a na boroko ka lebaka la lapa le, gobane o sheile mathata a e leng gore o lekile go a lokiša a padile. Bana benu ga ile gore ba nkwa mo baleng, ke kgopela ba buše dipelo, batle ba swarane le lena. Ke kgopela balekani ba bona ba fe maela gore ba bue gae batle ba tsoše lapa la gabo bona. Lapa le ba le tlogetšeng ke ka mo santše batle ba nyalle ka gona. Ge o le ngwana, ge mmago a ka robala, wa mo kwatela le ga a tlhokofetše wa se mo thuše, gore bontšha re go na le se sengwe sa phošo. Go ya ka mokgo nna ke bonang mo go le ka gona, mathata a thomile go mmago lena. Mmago lena ba leloko la gabo nkebe ba ile ba re ga a fetša go tloga kua etla go tekagela mo, ba tla ba lefa thekgo, ba tšea bana ba gage ba baga. Go na le ngwana wa gabo lena o dula le mmamogolo re le mmane le mmangwana mme o dula le mmangwane wa mmago. Mmangwane re ya mo leboga, le ge e le gore mmangwane pelo wa gage e bona la e kgopišegile. Kgaetšedi ya ka a ke go botse, Modimo go file tše ka moka, o ne matsogo, kgopolo e sa le gabotse, o sa kgona a sebe wa ba mogolofadi. Modimo a phelang o nna ke morapelang mmere ko tlo o kereya, o tlo le tsoša lapa lela, wa bo wa kgona go tsoša le la gago. Nto e šotagang ka kua gare ga lapa la geno ke gore le time lešata, ntlo le rwele ga e re tswalle kgoši. Ka gare ga lapa la go ba le lešata a go mahlatse. Abuti lebaka la gore a te phele thabo la mmotlana a nwe kudu ga e tiri, ke lebaka la gore go ne le ba ba neng le phišagelo ya go nyaka go bona motse ola wa mmago o tswallwa. Mong ka nama o sepetše. Ge rena re ka dumelela ba babe gore ba tswele pele ba laole lapa lela la gabo lena, ba tlo le laola ene go tlile o sokola lena. Ga ke llele lena ke llela bana ba lena. Ka mogare ga lapa le a go lenyalo la lešira. Lebaka ke goreng le padile godimo ga mmago lena. Ke kwile le bolela gore go na le ngwana bolena ba montšheditšeng magadi. Ba montšheditše kae? ba montšheditše gona kua Lydenburg, ke ena o ke reng o dula le mangwana mme ka motafolokopo. Ke nyaka go tseba gore magadi a gage a ile kae, a tlile mo gae goba a ile Tafolokopo? Ba tlile mo gae mokwe. Bo malome ba tlile ka tšatši leo la magadi ba tla ba rera magadi. A senke ba etla ka baka la gore o kgaetšedi ya ka a ke re bantše a dula kua le monna o napile ba lwa kua ka ge monna le mosadi ba fele ba gagana mola le moe. Napile a ngala a tšea bana a tla le bona moo, a fitla mo napile a ba nyakela space mo sekolong se sa mo ga borena se sa mo gausi sekhwi. Napile ge bantše ba bolela ka difounu ba riang nka se tsebe gore ba bolelang. Ye ke beng ke kwa gantšhe ka gare ke go swariša maintenance what ya feleletše le gore monna o la mosho yena o decide gore ai ka mokgo ke ka baka la gore be ke no dutse le yena ke se ka monyala lebile ke senke ke ya gagabo le go kokota e re kano sho o ile kua gagabo. Napile nna ke mošale morago ke go kokota gomme ke kgone go gopela ditshwarelo tša gore a bue le nna tle ka bona. Magadi a ngwanenu a amogetše ke mang? nka se re beile magadi nka no re beile go no kokota ka lapeng. Sese Ma potšišo e re ge ba yeng ba etla ka lapeng la geno ba etla e le ba yeng ba se seago ba hweditše mang wa monna o a kgonneng go ba amogela a bolela le bona ebile a be a dumela gore ba ka no thiba sefere go ba kokota. nka no re ba goditše mama
le bo makhelwane ba bangwe ba gona mo la gausi batho ba bommago be go sene lo moane ga itsedi yaka e le gore go ya ka wena go lebeletše batho ba bommago ba kwatetšeng go ya ka wena go lebeletše ba ka ba kwatetšeng a batle magading a lena ge ba etla makhung a ka ga ya ba le thuši ka selo lene mathata a batle go le thuša bana ba phatlaletše a batle go ba bea fase ba ba botšiša gore bothata ke eng go no ya ka wena kgaetšedi ya ka go nagana ke eng se batho ba ga bommago ba tlogeng ba se kwatetše kudu hawa nna nka se re ka tseba mara ke no nagana gore e ka no ba gore ba be ba bona o ka re mme wa ka o ke re wa kganya gore mohlho mongwe o a te kgona gore o dirang ka baka la gore be e le hard work and then a kgona go itirela almost everything so ke nagana gore be ba bona o ka re a ne taba le bona ga bommago ba belego e le ba bakae bana ba bommaka ya bana ba gabo ke ba ba itirela ba bang ba sa phela ao ba tlhokofetse ba tlhofetse ka moka and then family ya bommago like ya bokokwago in general o nagana kore go ne ntengwe ya ntšhi ya prof wa tseba re batho ba i-10 ba ka se be wrong ka moka ga bona wena wa ba right o nnoši goba ba ka se no go katoga ka moka ba le 10 ka moka ga bona and then wena wa šala o phela jwale ka tšhiwana ke nagana gore kore ke kgopolo ya ka ewe ke nagana gore go be go ne le bošaedi bo bongwe mohlho mongwe bo e leng gore bo be bo le gona ka mmago ba that is why family ile ya fetša e mošukologa ka moka ene go mošikologa ga yona ka moka ga yona e dirile gore whatever ye ba beng ba sa ikwešiše ka mmago bona e fetele mo go baki ka baka la gore gopola gore ga go ne motho a ka go ratang a sa rate mmago ge motho a hloya mmago e mola leng gore le wena ga a go nyake jwale e ya titšhupa ge le ge mmago bona a fetša go sepela family e palela ke go tsenelela maphelong a bona le tabeng tša bona ke dumelelana le wena why ke dumelelana le wena malome ka kapa kua ga ga bommago balli ba rena go na le bothata go ne mahu ga ba kwane bana ba ne tšwelopele ene ga ba emaeme ba fedile ba ba šetšeng se segolo se se leng mo go bona ba ngadile re ka se ngale re le ka gare ga situation e so ene ke na le nnete gore mama go bona a ka no ba a ne le phošo ye a e diretšeng batho ba le kua morago go ya le ka seemo sa leloko le la ga bomme ka mokgwa le bona ba sa kwaneng ka gona mara ke bona o ka re go ne le ba o ka reng ba mo line le ne le bona mo ke ba babedi ya nke re kwa gore ga botse bothata bo bogolo bo bile kae ke kgopela go botša something pele kgaetšedi yaka between abutago le mma go tlhokofetša abute pele right go tlhokofetše abute pele o bolela gore abuti la bohlano la ge o molata mmušareng ba mmušara ba go ganeditše ka yena ba go botša re o tla tla ka mokibelo forogo ka baka la gore ga se motho wo e leng gore o swanetše a tle a robale ka gae mmele wa gage o be o šetše o kwele bohloko go kwa bohloko ba ile ge ba mo hlalosetša ba re o ile go tsena ka mmušareng a thoma go tšwa mokolo motho ga a tlhokofetše ga a tšwe mokolo number 1 number 2 ge motho a tlhokofetše motho o a oma so mohu a butia ba o tšwele mokolo a le kare ga mmušara a boa a palela ke go swara ice a le kare ga mmušara mmago e moswere jwang taba ye ya ge o boa o mofa repoto ya kwa mmušareng o ile a no kgotsa a re go tla jwang ka ra o bona ke ka mokgwa ba mpoditšeng ka gona and then ra be re tšwela pele re lebeletše gore mohlho mongwe re tletle a nyaka gore go tseba gore
go diregang ka morago ga poloko ga senke motswadi a apara jejana mohlomong le wena kapa abuti go tswa go nyaka go tseba gore na abuti a lena ke ka baka lang a bapalela ko go swara ke ice ebile a etswa mmokolo o go lokile a senke a etswa a senke le no di a selo wa senke re no dira se a senke re no tswa eno ba le gore nna le gale ga re sa re no gola so a senke re no bona re la re e rieng kae right ka lehula mmago wena o lateletse dipolelo tša mmago ga a go botša gore ka mo ke tla beng ke robetse ka gona setopo se a letelwa re gopole magagešo ka mo setopo se leng ka gona go swanetse go be le bakgekolo kapa batho ba ba dutseng ka mo setopong mmago o gopetse gore go seke go a ba le motho ka mowe a gopela wena number 2 mmago a go botša gore go seke go a hlobogiwa family goba bana ba mmago ba tlileng o ile go ba botša gore le ka se kgone go dula ka mola le mma ebile mma ga a hlobogiwe ka baka la re o mpoditše gore go be jalo o ba bone e ba swara jwang a senke ba bolela selo malmokakapa e bana lebile a senke ba nyaka go tseba lebile a senke go e ba lwanthetšeng a re ko dula ke tle le ko bore ke tle ke dule le wena ka mola bo ka re be ba tseba mo ba tswang gona gore a ba ye ka mola a senke go e ba lwa tekemišetšang a re ka di-prepara gore ke ya ka mola right e re ke no re potsišo e teng nnete kgaetšedi yaka wena o ba khieletse ba paletše ko go tsena ka moo a ka khielela bona gore ba seke ba kgona go kena ke khietse ka lebaka la ke ra gore gore go khiela ke nnete o khieletse setopo ka kua ebile phoso a re kwe mo gore ba reng thobela le gona nna ke nna kakapa maubane pitšeng tše kgolo ka motse community radio ke tsamaya le ngaka moremi re ne le magaga bolena fa ba e leng gore ba tlile mo ka mokgwa wa go nyaka thušo ka baka la gore ka gae ga go ne bophelo bo bo botse go phatlaletšwe le bana ba motho ebile man ga le kwane ga botse jwa le taba ye ga e ba sware ga botse ba duma o kare go ka kgonagala gore le ka buša dipelo la tla gae go atle go a dulwa fase ke moka la kgona go bona gore lapa la mmago lena le hloka thušo ya mohuta mang gore le kgoneng go boelana le bana ba motho le tsweleng pele le rataneng le pheleng jwa le ka bana ba motho ke a go kwešiša ntate kakapa jwale ga ke tsebe gore ge ke le dumediša ebile ke le amogela le tseba eng ye e leng gore mohlomongwe e re ke thome ka sesi ka kua zanene ka kua gore lebaka la gore le sepele mengwaga e mentši kgaetšedi ya ka le sa tle gae le be le notla ka mahu fela molato ke eng ke kgopela sesi wa zanene mošate le kae re gona rra lena re gona awa nna ke ka mozanene go bene ga gona ka mozanene ke bogadi ke bogadi mara ke be ke Pitori mogale ba ka ba berekela Pitori ke mogale ba ka ba berekela Pitori e tlhakana dana ka 1999 ka 92 ke mara ratwa go Pitori ba re ba nyakwa isa magadi ka gešo ke dutse le monnowe ra bolela le mama ka re mama ke humane motho ka mo Pitori ka bo mara ga bo kwa zanene ke mo kana mama okay a gona le bothata ngwana ke tšere botse ka morago ke tlo mo tsa mama batho ba re bana ka go nyala ka re ba ka se dele nna Pitori ka ba ka zanene ba sa tsebe ka gešo ke mo kana mama re ba tlo nyala nene ke mara ka mo tsa ba tlo nyala ka October mama ka re awa go ntwa ka October o ka re ke ka pela nna be ke re go kaone ka le ba ka tla ka December ka re 3 tša December ke tle ke boletse le malome ya go Josefa le family ya go tšhuta Folkop wa sebele bothata ka motshetša mamaka ka botša ba le ba bogadi ba re ba wa ba re tla ka December le bona se ka ba le bothata ke mo kana December ile ba kgobokantšha tšhelete ka re 3 jela ka la bothano nna ka tsamaya ka gae ke tseba rawa la ka la bothano gona December ka tsamaya ka gae ke tseba re mama ko gae kwa o botše family ya ga ba kere
ge ke fitlha ke bua ke mo gore mama o relaxitse ga a botsa motho ke a botsa gore bothata ke ene mama gane o raua gape malome a go josefa ba emo be ke ya go feta ke mogana bile o sepetse botse morago ka re malome josefa ka ba boyane mo gae be ke ya go feta gantse a na mmotsa gore lena le ba ene ka mo gae na ba re wena bo dule tsene magwene o sa tle gae ka rena bane mo gae ke todiane ka rena magwene be ke sore ke distopo ke be ke bereka nna be ke tsebane ba le motswadi wa ka e lena senteleng tshega wa e bona okay mama ka ra wa gona bothata robala re tlo di bona go sasa mokibelo ka o sane mokibelo fru mama ka nna ka tsoga fru ka ba busy ka gae mama ka tsoga a thapa sepela o sepetse ka bo ma 7 a re ya tafolo go bo bitsa magolwage ba sa phela mmele ga bo mmage wa e bona ke mona mama ka sa tsa mafru ka 7 ya ba tsia 9 gore ya ba tsia 10 a seshabo ya ba re 12 a seshabo ye ba ene ba le ka ma 12 ba zena ba kuma re ka mogae eno ba nna le butya ka Peter le ausi mo berula le ena ba re Cecilisi le ba se spazi yo yana ba le ga tlile go ntse magana allane khaitsedi e bona bana nkere khaitsedi ke mo a re baba le sekela bitsa batho ka maina a kere ngwanesho all right askis re a leboga a re pa ke a le papa ke mongana o fela no ba ka mkhana o mama ka sala a tsamaya re wa tafolo go bitsa family ya gabo until bile tia for tlo ga masapama batho ba le ka re ba bangwe banna ba bana ba tseka go ga ebe ba bereka mmerekone go Pitori ba re monna ba rawa gape borna ka re mmerekone ene re sentse re tseka go mmereko sentse re tsamaya le wena wa e bona ka gore re tle ka magoni ka mo re tlo bona bommago shiba ga ba bonale mmatsala ke lena ba e gona a re e tlo ba botlhatse nna ke tsamaya le wena go botsa re ke be ke tle ka mogae ke mana ba bitsa gogo mo ka mo next door ba re ba kgopela gore ke mmitse ke mara mmitse gogo la atla ka mogae gogo la se tla ka mogae ra motsa ba re ba sa ba tle ka mogae ba ke ba zanene ba re ba nyaka go nyala ba ne ka re auspicious bo mme a ba gona mogae ke ke na ke re ke direng wa e bona bo mme a ba gona ka mogae ba na ke re ke direng mogogola rawa le nna nka se etse tšhelete ra botsa botega re botsa etse botega rawa yana o ba tšhaba ka mokgobaleng ka mokgolo romme ba phela ka gona ka kwešiša ba tshwale ba tsamaya le tšhelete re ba boela morago bane sentse ke tsamaya le batho ba re ra boela Pitori ra boela morago ba bere until ka 99 ke mo matsela ka batho ba tlhokofala ka Mozanene ke tla ka Mozanene ke mala ke tlo boloka ka Mozanene ba nkgopela gore sentse ke tle ke dule le bona ke mona bomme ba bushe pelo bona ba botse gore bona se ba se dira gare ba bogadi bona ba ile ka kwa gae ke mona bomme bona e ba bona ba re ke nyaka ngwana wa ka nna ka mogare ga go kgona re bomme ba ka tla ba leseka gore bona ba nyaka ngwana a bona le nna ke ba sentse le ka kwa ga ke se wa le se nyakelane bana ba e mongwe rawa go no tsela ga re bomme ba gona berile magadi a nyake nna re diene wa e bona ya ba le rona nka Mozanene nna go ntse ka khumana ke tshopo ya ka Mozanene ke mana ka teperekela ka ba ke khumana motse kana ka dule ka mokgwana mara gae le bomme be rona fa re founelana go sa le problem mmawe ke ba botsa problem sa ka go sa le bosata until bile ba tlo lwala ke mona ba tlhokofala mara before ba tlhokofala go se butse ka pele ba mfounela ka gae ka gae re bolokile butse ka bosata ke eng ba ntlhalosetsa ka boe a ke seno ba sa re 2 months 3 months go tlhogela mamaka ka boela gape gae ka boloka mamaka la e bona ke so boloka mamaka ya ba gona ba ne ke tlogile ne ka kwa ka tla ka Mozanene nna le morasa ka yona ya tleng ka magalena ra e bolela gore re go ntsha sila after 6 months nna gore ke tsebana ka gona ke re ke mona ka re ke ka Mozanene kwa ga gore o se le go dira gala na ke tsile mara ke tlo fela ke ba tsosetse ya jile leng ka founa magishane ka kwa ga ke re ka go butsa re bana ba biane ka kwa ga mara le bona ke ka ba founela ba ra bona ba shapo ka ka founa ke jile ngi gale ka founa magishane ka re kana ka kwa tsena tsene ka re ba zukile biane ke mana ba rawa bana ona le bosasa ke mana ka okay nna ke tlo bona ka December ba re wa ka tla ka December gantsi a o tla ka Mokibelo na ka re ka Mokibelo ka go shona le nga tshwa gape re khana go na go ka ba le ro o re phishela pele le ngolego ba ra wa ska tshwa mo mara tshwa o ro ntsha sechile sa bo mau ka re biane ba sa mbuja nna la ibona ka re ba sa mbuja ba okay sorry na mara go ka morudi ya ke ba re ba fedi ka rata ba re gona le sechile okay ka formula ka ile se ka mokgana a ka ba segisa ke mongana after big yona yeo
ka founa yana morasa ka yena o ka moša ka makare le ena go tlile bane gore lentšhe sia sa bomme nna le sampotsa a raoa ke nka go bona family ba boletseng ka gona la re ka gore mama rena ke rena bana ba ka se re imetse ka dilo tša go sena le tseo go kaone bona ba palakantšhe dikobo ka re okay a retsa fine a gona bothata ela ba phela gona moo kgaitsedi a ge papa taba ye le hlalosago ye ya gore ba bogadi ba gago ba jike le magadi ebile ba tle ba bue ba ntšhe sefifi sa mmalena ba sa go tsebiša ke tšona dilo tše di go swereng gampe gore o se kwatlo sa tla gae mohlho mongwe ba bogadi ba ka mo sateng la family ya ka a senke ba tsena sefele sentse mama ka senke amogela magadi a bona kore ba ile ba isa matsogo morago ba raro kore bona ga ba ba nyake ke ra gore wena ntwe e go swereng gampe gore o skwa tlho o sa tla gae ke eng o kgopišitše ke eng a gona bila ke na sekgopi le motho le mama ka se ka ba le sekgopi le yena kgaitsedi ebile a gona ke na sekgopi le yena from ka mogae kgaitsedi yaka a ge papa before a butia go etla ka lehu la a butiago ge o etla gae o be o ne mengwe ge mekae o sa tle gae e be me gore metelelenyana ke sa tle gae mara o le se ke ba foune re founelane kgaitsedi yaka e tšhetše papa le tšere nako e telele kudu le sa tlega ye ya founu ke ya ikwiša gore batho ba ka no founelana mara ga bo motho ke ga bo motho batho ge mafelo a kgwedi ge ba ya gae le wena bo swantse o tlele ke kgopolwa go ya gae ka December ka di-Christmas ge batho ba ya ga bo bona le wena bo swantse o tlele ke kgopolwa gore ke šile mme motswadi gae le bana ba gešo nka duma kudu gore o tle molle pelo wa gago ge e ka ba go ne le se ileng sa se go sware gabotse gore o sepele mengwaga o sa tle gae o no se bolela bana ba geno o šiba ba go theeleditše nna ke ile ka e bolela mama gela ke nawa ke ile kwa gae ile a botsa kokwa ka re ke tsere nako telele ke sa tle gae ke mogana ke tenyadisitše ke zanene ke kgasa koko ke motsa ka re koko nna ka tenyadisa gore ke zanene ba zanene ba tlile ka mogae ba re ba nyakonyana nna mama ka fihle ka mogae magadi a senkane go amogela kgaitsedi a se go amogela bane nna ke ntšhele gore ke ile fetselone jare ke no dula zanene ka re ge ke lela ga bona mama ba o sena ntšhele gore nna ke a bona gore o ntshele fesa yona ka re sa mathomo ke bile le monna wa mathomo a kere ka re ke monna ba ra ba nyake selo ka ba le monna yo mongwe gape wa bobedi ba ra ba nyake selo bane ko feta ke dilene ka re nnete bana bona ke ba le bona ke yona e go kgopišeng gore o nga le gae yona e kgaitsedi yaka o le kgopiše ke taba re be ba sa nyake masogana a lena gape na bona ba kganyake go sena tsenang ka reng ke ba botse yona bona ba e tšea jale ka moraga gore mmago a tlhokofala a kere ke mmago a re no re motlho mongwe ke mmago o ba a sa nyake masogana a gago nkane mmago a ile go robala wa no dula o ka rago a diagela selo a kere go jwale gore re mmago ke ena ba ne bothata le wena ka go senya ke masogana a gago jwale ntwe e dirileng gore wena o tswele pele o se kwa tlho o sa tla gae le ge mmago a tlhokofetse keng ona nong ke na botsa marosha ka botse re wa le sa tle ga re se go nna go ntse a ke na tšhelete re nka tla ga a ke na ngwana a bereka nang phang tšhelete and a ke na monna ka kgalato go fetse a ke na motho a mphang tšhelete gore nka tla ga mara go ntwa ke nna ke o le se ke dutse ke no le ke rapela gore botshelo mosala modimo ka ra ka ntshega ba le tšhelete ka bona bana ba bomme o duma go tla gae kgaitsedi yaka right re ke dutse le bana ka mogae le bona ke le ga ba botsela morena morapsa ka yo mongwe a retelane yo a tlileng mo a lena wa mosemane ke le ka mmotsa ka re ke a nyaka go tla gae mara a ke na tšhelete yo a butio a re monna re a o sestere se ka wara go nyako loka mara nna pela ke ya babela gore ke ye gae ke bone lapa la bomme le bana ba bomme le mo bomme ba re bekene gona ka re sele ke ba bona ka nako e la re ba bolokane a gone molato kgaitsedi yaka a ke tsebe gore moroka o ne le sa nyakang go se butša before nka ya mo go wa tafolkopo kgaitsedi le kae re bona le kae re gona le bolela le ngaka moremi a kere a ge papa kgaitsedi yaka go na le ntwa ya lena ka gae ya go tloga ka 1994 akere go na le ntwa ye ileng ya ba gona ka gae ya go tloga 1994 akere mokgekolo a sa le gona
ya 94 ya bana ba ba re sa le go e ba le ntwa from 1994 ga ije di a sa kgone go ka tla ka gae o e arabile ka lebaka la gore be ba sa nyake go bona o e ba le masogana yeo re ikwešišitša ke re ga ije di aka go na le taba mo mama gago ka lehula gage go kwagala gore o ba khieletšwe seemo be se le jwang ya mama e ile ntshwara gampe gore ba mfounete nna ke be ke phise pone se ba mfounela a ke sa parebela bokae ba re mama a go tlhokofetse ke mokana so ka ba le problem ka tlhasa ba mere gone ka re mama ka go tlhokofetse e be phise ponyana ba mpha tšhelete same day ka o sane fru ka thapa ka ya gae ke fita kwa gae ke botse gore mama o tlhokofetse nna ke na sese ke na e leng yo mogolo ke be re bolokile botsa ka sekgale botsa ka o tlhokofetse ke botsa gore ka kwa gae gore ke nna sese kwa ba le yo mongwe wa latela re nna kwa ba le yena wa tlileng ka mo le yo mongwe wa mosimane wa mafelelo wa bona ka re ke tshimele gae go ba re seemo se bjale ge ile ke fita kwa gae nna ke humane yo a latela nna ke mongana yo a latela yo a tlileng ka mo ena a sona ke fitlha fela ke mongana ke sa re ke tsena fase ke a butša re ba gae ba ra ba sa tswile ke mana ba mbotsa ba re ka mo motseng go buile lentši la gore ga go sena le tšhelete ga gona motho a bolelane selo ka mokwe ema pele ga ijedi o sa le gona mowe polelo ye wena mo go wena ka baka la gore ba be ba se gona o ifile ke mang ka molomo wa gage wa go boletse moratho wa ka wa latela nna go ndiatše o a botša wena gore ka mo ba re go se ne tšhelete ga o selo ka mo ga o sena tšhelete ga o bolele selo o ke a lebogale nna ka re a khwebjane ka re motho a tlhokofetseng o ke mmarena and mmarena o a tseba gore ga a na ngwana a berekane o a tseba mathata a bana ba ga gore bana ba ga ba ne mathata a ijeng yo a re go sena selo ke mongana ka mokgwe ga o bolele selo ene mo e le gore nna nako le ke tle ka lekhwila botsaka mmaka tseba problem ya ga ke motlhaloseditše le ga ke sepela ile a ba mpha 200 ranta re ngwana ka gona le bothata ntše ngwe lengwe o tshepe modimo go nyako loka tšea 200 ranta sheko boele morago a gone bothata ga itsedi ka moroka shua a tlhokofetse ba re ga go bolele motho se nnete nna ke le ka gomola gare a ke tswane le ditshele dipolelo ka gomola until yena yo a tlileng ka mo yena ya maemang a noši a ya ka mo le ka mokgwe a ya godimo le tlase ka mo gae ka mo motho mogolo be nna le yo moraswa le yona bosesiage yo mongwe yo mogolo a re fetane ka mo e be ye magolo yo nna ke bontšhitše ke bommena kole ba sa phela ba re mokgekolo le motlhomphe ntho engwe le engwe ka nna le probleme le mmotse o tla lo thuša magolo ke mothatsa gore magolo nna pe ke tlhakana taba tše magolo a re ge motho a boletse selo gomolane mana a nyake ditshele tlhomphane mmalena o robetse ande le go ba ka mokgwanao re tloke moratlha ka yena o ke ra wa emaema a ya godimo le tlase a noši beke ka moka until le ka la bothano yena a tsamaya ya mošareng ga go ja bommage a boya ka gae ke e gona magolo a e gona yo moratlhaka yo mongwe a e gona a boa le setopo ka gara samuela a bušatše ka se tsentšha ka ngwakone le ba le ba mmušara a fetša a tšwa ka ngwakone a khiela nna rena bana ba mohu re e gona a ba buša gape yena bošigo a robala le mohu ka ntone nna seseage ngwana wa mohu ke e gona le kokwa a e gona le boseseage ba bangwe ba ba ka mo latimpeke ba e gona ra mogomola go fitlhela go esa forogo ra tlhapa ra ya dirapeng ge ra dirapeng ya bušatše ka ba yena a namelane yeše ka pele yena a fetšane bommage gore nna ntho ngwe lengwe bekere be ke robala ka diopotsa ka re tšeo a seng ka tlhakana le tsone kgaetšedi aka ke kwešiša gore ka setšo sa segaga borena ngwana a ka se robalele mmage ka kua ntlong ela go nyakega bakgekolo a kere ke thaeditše mama go nyakegang bakgekolo ka kua kgaetšedi ya rena mo gore lentšuleng ge a botša nna ke nna ke ngaka moremi o ke malome ka kapa o re mmago o rile ge a hlokofetše a mo tswalele ka mola ga a nyake go le bona nnete le re o tswaletše ebile o robetše le setopo ka kua ebile furugonwa o nametše ka hešeng a ya go se iša kua bolala bako gore wena a se wa hloboga mmago all right le bona eng sa phošo gona mo kgaetšedi yaka nna
ka re ba re ka Sepedi ba re lentši la mohu a letshedi a ke re ke tse ba di botsene yena gore bona ba direne nna mara be ke no ke re yena nka ba no re ka nako ane la before a tle ba tswala ka ngwakona a ntse a tšeleola seseage yo mongwe a leng gona le magolo a ge a re ke ntšhe ka khonene a re botse re sorry bomme ba le ba re ke se ka dira so ke dire so la e bona e sware gona mo ga e sware gona mo ga ba se maaka mo ga rena e sware gona mo ga nyane kgaitsedi yaka kgaitsedi morago ga polelo tše mama ga gwa go boditšeng tšona o bona eng sa phošo gona mo gore bana benu ba palle ko go hloboga mma go bona sa phošo ke bona gore di-decision tše ena a di tšereng a senke a ba bitše gomme a re botša tšona ba le gona gore ba kgone go tseba gore yena o nyakang mmago o go re išitše phoso e kgolo number 1 o go roba dišitše le yena ba santše a robale le bakgekolo number 1 number 2 mmago a ka se go ganetše gore bana ba gage ba tle ba mohloboge gobane yena o tla ba robetše tše ka moka di tlo šala mo godimo ga magetla a gago for lebakeng lewe o hloka go kgopela bana beno tshwarelo a ke re tlo agišana ngwanešo le kgono ene ge re agišana kgaitšedi ya ka re santše re bolele nnete gone jwale se ba go dia go sona ba go dira o ka re wena o monna wa mama gago ge a ia dirapeng wena jwale ka ngwana o swanetše o namele ka kua kolong yela ya family ka pele be go swantše go namele tateng ke ba le gona ge tate a se gona go namela moruti goba mogala bo motee wa lapa le mokgekolo wa ileng gore o letše a robetše le mokgekolo a kere jwale ge mokgekolo yena a go gapeleditše gore wena o mmee ka kua o ne a na nnoši taba ya go swana le gore go sasa bana benu ba ka tla ba go latofatša ka dilo tše di sa nyakegeng godimo ga mokgekolo so ke bošaedi ke bolelela le gore ba thieletše ba ba leng gae ba bogedi taba yeo ba itsebe gore mantšu a mangwe a mohu re a tshela re lebeletše lebakeng la gore ge e le gore mme ba sa kwane le bana ba gage rena re le bana ba mokgekolo re tle re kgone go šala re kwana ke mo kgopelela tshwarelo lebakeng leo mmagorena kere ke tsheditše mama ya a re tsene tabeng ya bobedi shi setopo sa ngwana bolena se abuti a kere go kwagala gore se be se se gabotse le tseba eng ka sona nna ka botiaka ba re go founela gore botiaka o tlhokofetse ke mozanene ke mana ka buša gore o tlhokofetse molatho ba re bona ba tsebe okay ke make ke kitima ke ya kwa gae ke tla kwa mo re nete bele stopo ba jere ba isitse mošarene ka kuša re mama o gona family ya mama yo gona mo gaufi a re tlo boloka nna mama ka mmutša gore mama ka mokgwa ba phela ka gona gore e be mosadi o le gore ba a kutše re o be bo strict ka mata godimo ga maphelo a bana ba go ba yena e be re motšhaba nna mama ka seng a šera bolelo bjale ka ngwana a šera le mommage ke be ke motšhaba ka mokgwa leolo e da re buša ka gona ke tšhaba le go buša le gore ga botse mosadi ba botse keng a seng ka ga ba buša se le mamaka ke dira no fomola ya ba fitlha weekend a re se dire ba bore mmoloke mamaka ga re tlo boloka pheta butiaka sorry butiaka ke mokana nna be ke re ganna butiaka o to boya ka gae a tla robala ka gae gwane ka mokgole gore o sepetse ka gona ke a makala nna ke ngwana ya še ema ko gating ke ngwana ya še ema ko gating a ke amaka ke tlo ke pisha ke no tshaba gona mo go dira gala butiaka ga botse ke ne ke ba ke covid ka kene mara ba re tsofatse ka ntlo na re ke mokana ke bona batho ka moka ba re a tswa re ya gating ke butša e mongwe ke re gane wa butiaka ka gae ba a sa tsene ke accident gano ba ga botse ba ra wa butiaka go tsofatsa ka mogae ka re ba tsene bošana gane motho a fete ka gae a tsene ba re na re tsebe ke tlo butša yena yo la tlene mo o rawa ba re setopo sa ga a se shapo bjang a ke kwešiše gore go a diragala ka tšhaba le go botšiša ke re bana gore a se shapo ka no fela ke no fomola ka mokgwano ka tšhaba le go sekhasekisa batho awa ra dirapeng ra boloka ka boša ka boe mama ka se nga bolela selo a mpotsa gore botša o bjane nna bona dilo tša gone gore ba re a se nkanye go di tshala morago ka boša tse di tontse ka ra bothata go ra gore seo se hlalosa gore le setopo sa abuta go ga wa se bona wa butiaka o no tšheka gating ka ga ya zena o no tšheka ema ko gating e sware gona mo why mama le senke le tsentšha abuti ka gae ka lebaka la gore ga se lehu la thipa la sethunya la kotsi ya koloi ke nagana gore ke nako e le ya covid okay so a kere ka nako e le ya covid batho ba bantšhi ne ba sa ba tsentšhe ka dijarateng and then le go hloboga be ba gana ba bangwe ba hloboga because of ya yeo re ka senape re le bja phošo
ya phoso eno ba ebile ye ya mogekolo. And then ke kwele o mphapolelo nngwe yona ke save nako ke kwa gore mogala bo wa gago o robetše ba bogadi ba gago ba rile gore o ile le mogala bo le mo zaneng. awa mogala ba ka o ile re go tlhokofala ke mongana ka re ga e be ke mofela ke mo founa ke mona ke founa mama ka ke ba tlhalosetša ke mona mama ka re mona re sa masomo ga wa nyadiwa ke re ka re a re ga o nameleshe ga o ile ka ngwakono wa moso ga o ile mpetone wena ga o dire selo wa e bona wena o ba ka mokgwana o leng o tlhokileng ka gona gona ka ramoga ga o tshware selo sa motho ba re bona o dia eng ka re okay go lokile ke mona ka re mara le ka se kgone gore malaemong ka mo a re ka tla nsupporta bjale ka family na mama ka rawa nna ke tsoga botse ka moo nka se kgone gotlhe wa e bona ka ba lesa ka founa ga agent first a ke founa agent first ka kgopela bangwe ba papa ka ba family ka ba tlhalosetša ba re nna ra nyaka go supporta mara tšhaba bomago la e bona karashi a gona bothata ka fetša ke nyakile yena yo o le bolelang yena go ntotse wa leng Latimberg ka mo founela ye wa Latimberg ke yena ka kgona go torola Latimberg le mongwe wa mogadi wage le ngwana wa papa ka yo gona ka motseng first ke bona ba kgona go torola ba tla mo ba tla ba nsupporta go fitlha ya re ba boloka ngwana wa baso ke mogana a boela gae la e bona ene madi ma be gore sate ba ka nyadiwa ke ga ba re mmatswala ko tlhokofetse pele bona ba tlhokofetse ka 1999 ya wa tseba be ke nyaka gore o ntlhalosetse gore poloko ye e bile jwang o bile gona lehu le bile ka ga gago le mogalabe o bile go ala ba ka monna ke dulane ka gona ba le mojere o tlhokofetse ka gabo a ba bolokana ka gabo wena bo le kae nna ke be ke gona mara ka gaka mogala ba gago ga a tsena ka ga gago wa bile a seng ka tsena ka mogae and then wena go njwa lelapa le o dutseng ka go lona ke la mang ka mo ke dutseng ka gona ke dutse le yena mara lelapa le ke dutseng ka gona ke laka le yena o dutse nna le yena ka mokgwana gore re go dira ja ka moso re ka mogae ga rena bana mara ga a tlo lwana o lwetse ba gabo ba mojea ba ba malafela ka kua gabo ke distance ke kgolenyana ke mogana a tlofela ka nako ya gabo ke mogana ga se bele bošata ba mojea mošareng ba boloka ke nyako tseba gore wena gone jwale lapa leo o leng ka gare ga lona a kere ke la mogala bo wa gago fane ye o le bitsang ka yona o sa bitsa ka fane ya gabo mmago goba le bitsa ka fane ye ya gabo mogala boo nna ke bitsa ka fane nna ke bitsa ka fane ya bomme ke rare ka molapeng leo o bitsa ka fane ya gabo mmago goba lapa leo le bitsa ka fane ya bo mogala bo wa gago ke bitsa ka fane ya bomme ya bomme ka mo ka molapeng leo la mogala bo wa gago le bitsa ka fane ya bo mmago ka re le pasa ya ke ya bomme okay ke nyaka gore o mpotse mo gaetsedi aka ne ke nyako save nako nna lehung o tswa go boloka mogala bo wa gago o bo o sepetse le ba bangwe ba iseng ba family ke be a ke ya ka kwa ke ba family ya bo mma go ba ya ka mo bogadi family ya genu ke bo family ya ge be mo rataka yona yo wa Latimberg le yo mongwe ngwana papa ka mo Chinfest okay ba tlile ba go tšea bošego go ba o lile furugu le berekile bjang re ile masapama la ya go robala ka ku ke robetse ka next door a ra robala ka kwa moka kwa bogone stopo o robetse ka next door and then furugu wa ya go boloka mogala bo wa gago furugu ka mona ka boloka mogala ba ka mara ka lebokisi le thewa a ka le bona ebile nna gore go diragetseng ka lebaka la gore o bile gona mo tiragalong ya poloko and then ge le boa dirapeng a kere ge le boa dirapeng le tlo ya ga bo mogalabe and then ge ba rera tša dihlobolo tša ding ka moka wena a sanka ba re wa ilela wena a senke bankentšha felo ebile mo godimo lo jeo gora gore godimo ka morago ga lehu la mogala bo wena a sanka wa hlapa a sanka wa ria selo awa ke nna ke rekeme fela ke mana ke rekeme bano ndia ka mpho ja ka se kereke okay ke go kwela ga itsedi yaka o bona eng sa phoso gona mowe mama o bona eng sa phoso gona mowe
fosaeteng la gore mogalabe a se ya go nyala le ye go mmoloka ba genu ba se gona go ne ntongwe ke sa ikwešišing ke le ngaka moremi ke le ngaka ya setšo gore ga botse go riagalang ka leloko le la gabo lena la gabo mme mara ke na le nneta gore ka kapa re tsentšhe o mongwe ke maybe a ka nkaraba ka yona ka gore lebelela kgaitšedi o hlokofaletše ke monna a baya ba nyakile o monyala a batla nke re tsentšhe wa bobedi re kwe gobane ntwa mathomo ke nyaka go botša batho ge monna a se ya go nyala o dutse le yena le reke ga lena a hlokofala ka ge e le ga lena ka mo e le ga lena o swanetše gore ga a hlokofetše a gate ka ga gage a ka seno tsamaya ya go boloka kae a ya go boloka kae ga gabo lapa le o reng ke laka le monna o ka se lebitše ka fane ya geno o le mosadi wa tseba pele ke tsentšhao prof ke le ke mohlomong go bontšha gore ba le ba bo monna ola go ya ka bona mohlomongwe go ya ka bona ngwana a bona ba se ne motse go ya ka bona that is why a ile ga ba jwa ba motšea a ke re o dula le motho mara ba ile ba motšea bona ba go moala fela ga gabo a fetša a hlokofalla ga gabo ba arrangea dipoloko ga gabo gwa be gwa fela lebaka la gore ba motšee kua ke baka la gore o be a se a swana go hlokofalla nageng lebaka la bobedi ko gore o be a ka se jiki kua ka baka la gore go ya ka bona ga ane motse a se ka ga gage ke ka baka le o kwang kgaetšedi ya ka moke a re ka mo lapeng le go bitšwa ka fane ya gage go ra gore morwa wa bona o be a se ne motse that is why ba motšere ga ba jwa le ga a tlhokofala bile ba se bolele gore o swantše a ye go jika ka kua ba molaelela or something because go ya ka bona be e le nageng gona baagelwane nnete mohlologadi banna ka robala ka molapeng la baagelwana gape ge ke le ka mo stopo se le ka mo a gone phapano kgolo felo fao ka gore batho ba le baphentši ba etswa ka kua lehung ba dutse ka mo a gone phapano malome ka kapa a gone phapano re bolela ka baagelwane re bolela ka go fapana ka terata ene terata go ra gore stopo se ka mo nna ke ka mo nka no ba ke se ka mo se robetšeng ka gona nke re kwe wa tafolokopo kgaitšedi ya ka le gona lena le nyetswe ka fao ka tafolokopo kgaitšedi ya ka a ka nyalwa ka mo tafolokopo ke dula ga koko wa ka o dula ga koko wa go right wena jwale ka ge o dula familing ya geno o kwešiša eng ka bophelo ba ka kua lapeng la geno lapeng la mmago ka kwa lapeng la mama ne no ba tlhakatlhakang nna ke itse ge ke thoma ke hlalefa a ke no re go goleng ga rena re goletse Jenfes ga ga bo papaka ya re le trele first born e bile a buti yena a robetšego second born ya ba ausaka e lefetše go bolela le yena go a latela nna re bana ba monna o mo-one okay re belegetše motetena and then mama ka o itse ga a qabana le papa ka re tšea ra dula Jenfes re thommo o tseba mama moraga nako e telele re šetše re hlalefile and then le gona gore re tle re mo tsebile ka bakeng sa ga ausaka a ba a bereka diforong kgaitšedi kama go ya ka wena o nagana gore tlhakatlhakano e leng ka molapeng la geno o nagana gore e ka be e tlhola keng and then maikutlo a gago e go swara jwang wena nna e ntshware gabotse a e ntshware gabotse ka gore mo gare ga rena bana ba motswadi a gona lerato ene ga gona tlhompano okay a gona lerato a gona tlhompano nke ke go botšiše mo ge se seago ka go baka la gore ba re se seago o ile ge a tsamaya gae le wena wa re ga a sepela le wena wa sepela wena nkane o tlogile gae ebile o tšere mengwaga o bosa tle gae gaetšedi
nthewe ya gore sesoa ka o itse ga a tloga a tsamaya ka tsamaya le ena ke nnete lebaka ebileng re itse ge re fihla ka mola lapeng re sa tswa Jenfest ga gabo papaka be re šetse re na le 3 months re dula ka fao. Okay. And then ga re na le 3 months re dula ka mo lapeng la mama ka morago ga kgwedi ke ge go itla ntate o mongwa ka leemo ke motelele ke ko mošweu and then o ka re ntate ne le molekane wa motswadi wa rena. Okay. E le go tatago a butu wa rena wa mafelelo. All right. Mara ka ga be re sa kgone go hlatholla dilo ga botse ka ga be re sa le bošego go ile ga ba le qabano mo go motswadi wa rena le ntate o. Okay. Wa ibona nna ka ge ke be ke na le boi ne ba re ga ba qabana bošego o tsore ne re dula ka mo mpantšhi o ba o kgaotše and o na le lefestere le le sena go class. Okay. Mama ne a re ga a robetse ka saetela a kgone gore hlola ka mo gore a na a re robetse ga botse na le hlola ke mang ke mama goba ke monna o? Ke mama. Okay. And then ntatowe ne a rata o iša motswadi wa rena letsogo. Okay. Mo ile gore o ile a mmetha ka lebotlelo mo phatleng a ba le scratch. Bjanong nna ka gabe ke sa le bošego ne ke tšhaba ke boifa thata ke tšhabana le ntho ba re ke madi ke mo ausa ka ile gore ga re wa spela ka ra le nna ke dule ke a spela. All right. Go lokile kgaitsedi ya ka wena ebile ke kgatlha ke gore o dula ka familing ya geno ba re mmago lena o šile mašheleng a e leng gore a lenyaka le ka moka ga lena gore le kgoneng go dula fase le bana ba motho gore mašheleng a la kgoneng go tswa nkane le sene taba le mašheleng a mmago lena? Mašheleng a ga mama a se gore ga rena taba le ona re na le taba le ona go na le mašheleng a e le gore mama o a šile ntle le a sparilego kwa dibenke. Okay. A e le gore ne a no ba mo matsogong a gage. Okay. Motswadi o itse the day a robala ne ke tloga mo ne ke dula gona nna ke gopola ke ile ka bolela le yena ka phone during the week ka mmotsa ka re mama ka re ka mo ke kgale ko go botsa ke re a ke na bophelo le monne e le gore o a mo tseba a eda go boya gae o bona ka ge ke ile ka tlhalosetša mama ka polelo ya gore ge ke sa boye gae ke tlo ya go dula le koko ka gore nka sa kgone gore ke na le bana ba 5 4 ya bašimanyana le ngwanyana mo 1 re tle re patagane le baratho baka ba na le bana ka mono o tlo khwetša go šetse go sa hle go sa kwana ga botse ka molapeng mola nna ke sa bereke o sa le tabeng ya tšhelete ke sa le tabeng ya tšhelete ka mmotsa ka re o tlo khwetša re sa hle re sa kwana ga botse mama a re go nna re okay gona dira gore o rotoge ge motswadi ya ka gare ke rotoge ke itse ge ke rotoga ke leitile Jenfest ka fologa mo Tafelkop e šetše le ka masusana ke tsenne mo ga koko ka bo 6 be santsore ke Denelton ge ke kena mo ke robetse mo tete ke robala bošego ba gona ka bo 9 phone ya kena ka bo 10 9 go ya go bo 10 so go founa auso a ka ena eo a lego ka mo wa tlhokaine a re go nna re sese ka re thobela a re mama o re šile ka re mama o re šile a re nto a sa nka ya ntshwara ga botse ke no morala ka re okay le gale ne ke tla gae wa bona e le gore ge ke fihla maga koko ne ke tlo lata koko gore ka polelo e la ra go kwana le yona le yena le mama gore ke tlo dula le yena mo ke fete ke motse ya re tla Denelton o laela mama semmušo gore aga ka ge ke buile ke itšale ke tlo boela le koko morago ko dula le koko kua ne ke dula gona ke paletše wa ikwešiša ntate ka kapa and then ra e tlogela gona moo re fihlile kwa gae re ya lehung re feditše beke re le gae ka re mama o re betse Sontaga re ile gae Monday re feditše beke re le gae re no re ga re thome re kena ra khwetša ausi wa ka o ke a nlatelago a dutše ka kamareng ya mama
a na mme maoto a na le mme o mongwe ba mmitša Mamogolo, nna ke motsebe. Re se ra tšo re dula fase le koko re sa eme ka maoto a ntšha mantši a re le a bona mo ya se na go le tšhelete a sa bego selo tafoleng a se ka ba bolela selo. mantšu ao a tswile go mang? A tswile go moratho wa ka o re neng le yena ka mo? Hlokaine. Okay. A re wa se na go selo a sa bego selo tafoleng a se ka ba ntšha le molomo wa gage total. polelo ye o e boletše le motheeleditše ka tsebe ke pedi ke na le koko le mme o mongwe o mmitša Mamogolo. alright go lokile kgaetšedi ya ka lehu ke la motswadi re le bana ba motho ga re swane ga re lekane ka dipereko nkane o ganeditše bosesiago ba ba go fetang gore ba tsentšhe molomo mo lehung la mma bona ka baka la re ba sena tšhelete? A moganetše ausi wa ka. ema pele a te phetolela. a ke gopole nna nkare go bona o a seneng tšhelete a se ka bolela selo ka go baka la gore ke ba file a gone o ke senke ke monametša ke mang o ke senka monametša mo gare ga bona ke nameditše yena sesuola go tšwa kua kgole gore ke mo file tseka gore a namele a tle moo okwe a bolelang go mobalo o titletše koko le yena le ka no mmotšiša gore nna a senke ke nontšha tšhelete e leng nyaka ka mo neela ka re koko ya go namela shi a bolele gore nna a senye malome kakapa a ke re ke ne le tšhelete mara nna ke bolela se se leng mo pelong yaka ke gopela ba seke ba nrera a senke le tšatši le tela mohlolo ke re nna ba seke ba tsentšha molomo gore ba seke ba bolela selo ke tloge ke ba nyaka nyaki ya nnete ke kgale ke duma batho ba ne le bosesi ba bona ene le bona eo a ba e bone dilo tše ntšhi nna ao right go lokile a ke tsebe moroka gore le ka ya kgaetšedi ya ka ka tafolokopo madume ke ya o le kae kgaetšedi? Thobela. Re gona koko o ka re o gona mo gausune? Koko gona. Koko o ko mphe koko Bisa mo fa gona ma motho. Pola go. koko le kae? Re gona. O le bolela le yena ke ntate Moremi ke ngwana lena ke re koko. Ditabaši di tsona ke tša bana go bile le diphošo tše dintšhi kudu mabapi le tabeng ya mma go bona mabapi le tabeng ya bošaedi bo bileng gona ba bana ka gae ya kere koko ka tumo ya ka le ka mo meagong ya kgašo ke be ke duma gore re tle re gahlane ka lebaka la gore go bile le diphoso tše dintšhi koko ene le tše le lena di seng di a le swara gabotse ge ke bolela taba go se le swara gabotse go bontšha gore le hula mmago bana bakhe ga se la le swara gabotse bana ba le bona nna dindula mma go bona ga le gona le lesola ntshwara gabotse ke tshwarile ke la eneo a tlile go ka moka gore re itse ga re tsena a re a se ne go selo a se ka bolela selo ka re le nna ga ke tlo bona ngwana moshimanyana wa le go ka moa ka fo le botsa ka ya ka kwa morago ka lang ko ja ke lla ke tletse mo ke sa bone ngwane yaka kgaetšedi o ka kgona kgopela bokoko tshwarelo morago ga mantšu awe ge lehule le gona a mangwe a mantšu re no a ntšha kgante a re tsebe gore re ya phošo aowa ke kgopela tshwarelo koko o thaeditše le ya mo kwa gore o reng ke yena ngwannyane wa le go ka moo mo kgopele tshwarelo a go kwa kgaetšedi yaka koko le kae ke nna ke ya go kwa sekgurukguru teng ke re ke kgopela tshwarelo nna a ke tsebe gore
a ke gopole ka baka la gore dilo be ile tšentšhi mara ke re seatla godimo ga se sengwe ge e le gore ke ile ka le kgopiša a wanxanxae o nkgopisitse ka tše ntšhi mane se go nto itewa ga o kwe ga o thaetse bana beno o nyatša bana beno ke dira e mogolo ka mo lelapeng lele o nagana gore ga ke tsebe gore o tse o bolela gore o tlo rema kgajedi ao ka garapa aowa wene no o ipolasilo ya moo aowa koko a go le bothata a ke re tlogela ke bolele le tlogela koko ma be ke dumile gore ge le ka kgona ke tle ke gahlane le lena re dule go fase re lekeng go lokiša tše dingwe ka kua gae ke duma bana ba ke ba motho ge ba ka ba gona ka moka ke duma gore ba le ba leng kua kgole ba tle ba nyake letšatši le le kaone ke tle ke gahlane le bona re tle re kgone go boledišana re tle re kgoneng go lokiša mo go nago le diphoso gona ba le go kgolele kgauswi ngwanaka ga bane molato o ne le eneng ke tlo le lokišetša yena le yena a tla kgone go kgopela tshwarelo mo a le šaeditšego gona ka lebaka la gore lapa le a le sala gabotse kokone ke yena a le rilego ka mokgopeleo bele lapa le le be le le gabotse o tle ke tlo go botsa taba tša mmago tša ntailego ka tsona wena o tle ke tlotla iya no ke tlo ria gore ene ga nyake ke itse a kere ke mmotsa taba tša mmago a re gabelete ke lesogana wena o tle ke tlo dula fatshe le wene ngwanaka ke go botse gore motho yo a lego ka mo a sesere no ke tla ria gore ke fihle koko ke tla ria gore ke fihle ke kgopela molli wola wa kua kgaetšedi ya ka Zanini ka Zaneng oreka kgaetšedi ka Zaneng age mama le bolela le ntate moremi a kere ke tshwaredise ke la tla ba ke voice e no ba ile e nnyane ya mama ene e botse bona bana ba gago ba bitša ka fane ya kae bana ba ka ba bitša ka fana manyama ke rela gore le ba bitša ka fane ya bopapa go bona okay a gona bothata felo kgaetšedi o ka kgona neng gore re tle re gahlane kgaetšedi yaka ka pela ka mogole ka kgonang ka gona o theoge re tle re dule ka gae fase re tle re bolele ditaba re lokiše taba tše go fitlha nna go bona nka kgaetšedi o moane o tswe ke nagana re ke ena a tswele ka tafolokop ya kgaetšedi yaka ke na le tumo e kgolo ya gore ke be ke duma gore ge re ka kgona re tle re gahlaneng re dule go fase and then re lokišeng ditaba tše kjakere ya phoso ya mathomoši yona ye nna ke e bonang go bile le ntwa ka gare ga lapa la borena e re ba e lokiše mo pele then ke tle ke kgone go le botša gore re ka tla ra lokiša eng go diphoso tše nna ke di bonang di bileng gona kgaetšedi yaka gantši a buti ga a nwele le ne go kwana wena le yena awa ge a nwele gantši o behavior ka mokgwa o seng o mo right because o ba violent wa lwa wa rogana o riang so ke feleletša ka baka la gore ke ne le bana ba bannyane ba e leng gore ke dula le bona ke feleletša ke ba bogale le nna ke try go protecta bana ba bannyane because ga a šetse a nwele o kry ka dinako tše ntšhi le gore ga a sa kgetha gore mang ke mang so mara yena ka matšatši a maraite ga se a nwa aowa ke tlogo e le motho re tlogo re kwana go kwa re no be re fapana mola le mola ga a nwele and lebile le gona a se taba ya metlhe le metlhe taba lena e tlo loka re tlo e lokiša ga botse fela le mo kry-ile ausola wa kua gole yena mara ke mokwele o ile ga ane molato ka tafolokopo ke gona papa taba kgolo ya mathata a family yona
go bile le lehu la abuti a sanka la tswa la nyaka go tseba ra abuti o jile ke eng jwale ka ge le bana ba motho a la tswa ka moka and then go re bontšha gore go bone go ne le bošaedi bo bo bileng gona go bile le lehu la mmago lena tshepedišo ga ya ba gabotse and then a sanka la boa la hlapa jwale ka bana ba mokgekolo and then go bontšha gore go ne le mo go nago le bošaedi gona ausi ya rena o hlokofaletše ke monna o e leng gore ga a monyala o tswa go mmoloka and then re le family ya gabo rena a sanka ra motšea ra mohlapiša ene se seng gape ko re šetša bitša bana ka fane ya gabo monna mola e le gore rena re le ba gabo mmage ga ra ja selo go na le bošaedi bo bo leng gona lena le bana ba motho motse ola wa mmago lena ga o gabotse ka lebaka la gore mmago lena o rekile go motho be re santse re lebelele gore medimo ya ka mola a o kry-ileng gona e tswile ka moka na go ba re no tšea medimo ya gabo rena ra e hlakantšha le medimo ya batho ba bangwe na so seo ke sešupo sa go bontšha gore o ka kry-a re le ka go aga motse wa gabo rena godimo ga fane ye nngwe then medimo yela e thoma gore lwantšha jale ka ge re le bana ba motho akere so e nyaka gore re tle re dule fase re bone gore re ka e lokiša jwang mabapi le tabeng ya ngwana borena wa phejane o e leng gore ka lebaka la mathata a bang gona ka gae o fetša a tepha mokgwa wa lethabo la mmotlana ke bolela ka madila le yena o hloka thušo gore a tla a e kry-e and then le yena a tla kgone go teperekela mmereko mo botse a fetša a e ba le mosadi lapa la mmago le na le kgone go tsoga kgaetšedi ya lena o e leng gore a ka ba le šaeditše ke le kgopela tshwarelo o dule fase le koko o mmotse gore ke mo kgopelela tshwarelo se segolo ke leboga ge koko a re ngwana ka e tla le tle le duleng fase le nna boele ka motho o mogolo ke tle ke ya ge lelapa le ga jwale ke tlo kgopela malome ka kapa o tla re ga fetša go bea mabedi re kweng ba theeletše gae gore ba ka re fa maele a mohuta mang a ke re kgaetšedi yaka thobela a go ne bothata kgaetšedi yaka a re megaleng ya 0648582771 0648582771 go kwa ba theeletše gore na gabotse mathata a lena ba bona jwang ba kwele jwang ge ntše go founwa ka mo le ka mo mcrs o mo moyeng dumela thobela le kae a ba re gona ka bitšhalena a re gona ntlha mathomo e ke e bonang e le bošaedi ya mme o la wa ka zanene o attendile lehu la magatša ga a sa nyala ya ko ra go o kgomaretse ke makgoma o tshwanetse go hlabišiwa le yena ditaba tša gage di šašarakanya ande ntho e hlakahlakanya ditaba tša gage ke taba ya gore ka sepedi ba ba tshwanela gore o attende lehu go sena mohlobolo o sa išiwa mohlobolo all right jale ke taba kgolo e ke bere ke rata gona go e tšweletša e phošo e diregileng no re kare e ngaka moremo kare o e gata-gatile ganyana all right re a leboga mepa okay thank you 0648582771 0648582771 17 minutes to 12 o'clock lenana go kepitšentše kgolo re tsamaya le professor moremi fa le baeti ba rena ba e leng gore ka gae ga go ne kwano ga botse dilo ga di sepele ga botse 0648582771 mcrs mo moyeng dumela bramos sharp sharp o le theeleditše thobela a tse dingwe tse di setse le di boletse nna nka no rata gore tlhokaina a no tshwarelwa ka gore motho a diretse motho poso ebile a boa e moja e tla kgopela tshwarelo ke kgopela gore at least ba no bula pelo tša bona le ge e le gore go boima go bona gore ba mo tshwarele mara ba no tšea nako a bona ba lokiša motse se segolo ke lerato mo motseng gore motse o kgone go kgotlhagana all right thank you 0648582771 0648582771 lenanego ke phitšentše kgolofa lapašele magagešo diphošo di diregile ba kgopela thušo ya maele gore na ba ka kgona go tšwela pele jwang mcrs mo moyeng dumela thobela le gona mšata
ke na le ke rilo le botsišenyana tse penyana so botsišang papa ka mokgwa ditaba di setlang ka gona re dukang ka gona potsišo di reng papa mosadi ge a ile bogadi ya a sa nyala ke tloge ke nyaka go kwa potsišo tše le reng le na le tšona papa di kgone go arabega ka pela ke ra gona gore a kere mosadi ge a sa 0648582771 a le nago ke pitšentše kgolo sealemoya ke mmutse community radio ya lekgotlagašo la selage gona fa le go 96.3 FM re a di hlatlega dipitša di a kgabakgaba dipitša di a bela di a kofutwa msrs mo moyeng tumela thobela le kae re gona ra le a re teng ka kapa go bohloko gore motswadi a hlokofala go mpara ba re motswadi o ile a re go seke go kena motho ka moo a ke re mmagotsebo le na le gore lentso la mohu ga le tshelwe mohlho mongwe kgaitsedi ka ba mmoditše jwalo and then mokgekolo a feila gore a bitše bana ba gage ka moka a tle a ba botse ba mo theeleditše goba kgaitsedi ya ka yena nkebe a no ba biditše bana ba mmage ka moka a raga mmago le na sure taba ke sekete mma ba botse mara e bohloko ya jwale solution ke mmagotsebo e opisa pelo ene bjano gona yana ba ipaketse mathata solution ke eng mmagotsebo awa ba here mara yona e mbisa bohloko mara go bolela nnete a ene solution go tswa go lena awa ene e nngwe gape ke ya ngwanyana wa itisitseng bogadi a bileng a bitsa ka sefane sa ba bitsa bana ba gae ka sefane sa go bogadi awa yeo ke bothata yeo o tshwanetse gore a tla e lokise ya le gore ga a ilela monno o na nna le yena ene bile le go monyala ga a monyala ya swabisa re le kwele mmagotsebo re thabile kudu go bolešana le lena 0648582771 se re tloga gore se duma kudu ke solution ya gore bana ba e le ba bararo ka mokgong goba ba le ba babedi o la leng tafolokopo le o a leng zaneng le kgaitsedi ya rena ka mo le ba ba šitšeng ka molapeng ke eng se se ka dirwang gore ba kgone go boelana batho ba msrs mo moyeng dumela tobela ntate papa le ntate morebile kae re gona rra lena gona ke o mammei wa ka thabana nna ke no gotela fela go no re ba no dula fase ba swarelane ba dule fase ba swarelane ba no dula fase ba swarelane ke ka moka ke khwana di riba ga ba no tshwarelana ino ba tshwarelana fela kgaitsedi ya ka wa tseba go itela diatla ke a leboga ka moka thabana ka fao Danko 0648582771 ba re ga ba no dula fase ba swarelane ba re begetša kgale prof ga ke tsebe batheletše ba babedi ba bararo bao ba tsene go fa le ba kwele ka tsebe ya mohutamang prof ke tloga ke ba kwele gabotse se segolo se ke ratang go se gatelela sisi batswadi ka gare ga lapa ge bana ba ne le mathata a re sekeng ra re ge e le gore re a bona re kwana le ngwana o motee wa re hlokometseng ra re ge re tšea di-decision ra di rweša ngwana o motee gobane go sasa ge motswadi a fetša go robala ngwana o fetša a e ba ka gare ga bothata ebe o ka re ke yena a ganneng ka mma go bona gomme e le mme wa e leng gore o ganne bana ba mmona ke kgopela gore lentšu le la mohu ga le tshelwe a re lebeleleng gore ke lentšu le le jwang a na lentšu le la mohu ga le tshelwe ge o ka re mohu a fetša go go botša before o ka le phetha dula fase o le nyakele maele gore ka morago ga lona
ana a go tlo ba le mokgwa wa ditlamorago tše dibe godimo ga gago na batheeletši ba ba tseneng moki ke ba lebogile thata se segolo a ke lebogeng dikgaetšedi le abuti ba batlileng ka mo kgaetšedi yaka ngwaneshu ke go leboga thata gore o tšee kore o eme ka bo wena o tle ka mo o tlo nyake thušo bana ba genu re tlo go thušetša bona re tlo netefatša gore batla lapa la genu le hloka phekolo ya meropa lapa la genu le hloka go berekwa mmago o hloka go berekiwa abuti wa ga go hloka go berekiwa lena le bana ba mokgekolo le hloka go hlapišiwa go imolola leswiswi ditlogolo ke bolela ka bana ba lena le hloka go berekiwa ka kua gare ga lapa la gabo lena le hloka poelano le hloka poelano kgaetšedi ya ka le abuti le hloka gore ka kua gare ga lapa la bolena go tle go be le khutšo go be le bophelo abuti jwala ba kgona go diba motho ka bona ene ga se phošo gore abuti o tlo kry-e thušo o bone o e ba letšwelo pele takatso ya ka ke gore ka le lengwe la matšatši ke go bone o ne le mosadi o teperekela o le ka gare ga lapa la gago ke banna ba bantši ba ba ileng ba ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona le kgolle ba tswileng ka gare ga sona dithapelong jaaka polelong ya ka ya ge ke bolela le badimo ke tlo fela ke lebega gore lapeng la gabo lena go be le khutšo go be le moya o mo botse o e leng gore kwa lerato bana ba motho le kgone go kwana ntwa e leng gore ke bothata ke lapa lela la gabo lena le dutse ka gare ga lapa le le neng medimo ye e le go gore ke ya batho so go hloka gore sedimo sela sa ka malagae re ye go se lokiša re se beye gabotse ba le ba gabo mme ba tle ba re begele lapa lela medimo ya gabo lena e tsebe gore le dutse kae gobane go ntšwe le badimo ba bolena ba tseba le lešokeng a ba le tsebe lapa lela la mmago lena ba tseba lena bana le sokola le le kae le lešokeng mmago lena abuti ba robetse re swanetše go ya go dia dinyakišišo tša rena tša setšo sa segagabo rena gore a na lekule la mokgekolo le hlotše keng a na lekule la ngwana borena le e leng gore go ile go ba le diphetogo tša gore setopo sa gage se be se fetoge go diragetše eng ge ke tšea taba ye ke e bolela ke bakhu ba bantši ba ile go gore go diagetše diphoso ka nakwela ya covid bakhu ba bantši ba lla ene batho ba bantši ba gabo rena ba ile ba feleletša ile gore ba bolawa ka lebaka la nakwela ya covid ene ditopo tše dintšhi a sanka di a berekwa ka lebaka la seemo ka mokgo se beng se le ka gona so batho ba bantši ba ba bolokileng ka nako ele ya covid ke kgopela gore mo le leng gona le tšwe le ye go nyaka go tseba gore a na ka nako yela le be le boloka le palla ko go phethela bakhu ba gabo lena ditaelo a na ba robetše jwang ba bangwe ba bakhu ba gabo rena e be e le mokgwa wa dira go bereka ba tseba gore le tlo palla ko go ba thega gore ba tla ba bereke ka bona yemelelang le nyakeng go tseba gore ba gabo lena bakhu a na ba hloka thušo ya mohuta mang ke bolela so ka lebaka la gore abuti lentšu le re o be a na le epilepsy a fetša a hlokofala setopo sa gage sa tšhentšha gore gore le be le ne le chance ya gore le ka mmereka gobane le kgonne go bona diphetogo godimo ga setopo lentšu le re abuti wa lena ga a bolaya ke covid go na le se se mojileng a se covid go na le se se mojileng go be go swanetše le ka nako yela ya covid abuti a lena a tsene ka gae gobane ga ba se a bolaya ke covid o ba a jile ke malwetši a mojileng ditopo di a fapana nako nngwe setopo go fetoga ge se le mmušareng se khosa ke lebaka la medication wo motho a beng a o berekiša ga ebe a sa phele it depend gore a na motho o ebe a swere ke eng batho ba gabo rena ba bangwe ba mo di-treatmenteng a ba bolele ba tshwaretše di-treatment bana ba nnoši go na le kgonagalo ya diteko goba meleko ya setšo ye e kgonang go fetola setopo sa gabo rena gore se palele ko go swara ke ice motho o e leng gore be ba mothebotse ba tšere serithi sa gage setopo sa gage ga se sware ke ice setopo sa gage se no ba le phišo e ntšhi go no ba le dilo tše dintšhi mo go yena tše di diragalang ka setšo sa se gagabo rena ke setšhupo ya go bontšha gore motho ga a robala setopo se e leng gore ka se gabo rena go fela o kwa ba re setopo ga se robale ka gae ba mmušara ba tla ba mo tšee forogo go na le taelo ye o ka e phethang godimo ga setopo after
15 minutes o thoma go bona diphetogo godimo ga stopo se swanetse go yang go oma go bontšha gore motho ga e sa le wa rena mara go ka kry-a motho wa borena no berekela go ba le phišo e ntši le ge re berekile taelo seo se tla re bontšha re ye go dia dinyakišišo e le go nyaka ka ditaola go ba ka semoya re nyake go tseba gore lehu la gage le sepela jwang problem ke gore lena ga bolena bahu ba ga bolena be le sa ba bereki mohu a seng a berekwa go moroba go yena gore ba mmerekiše a tle a tšee ba bangwe kae ka gae a kere lenkoele a kere so nna ke lebogile kudu ba gešo dinomoro tša ka moremi di gona a re sekeng ra lebala ba theeletše kgole le gausu go sasa ke letšatši la go ya nokeng go sasa ke tšatši la go phetha ditaelo go sasa ke tšatši la go raka dithokolosi go sasa ke tšatši la gore dilo tša lena di loke di be gabotse tsogelang ga moremi furugu ba le tswang kgole taxi ya mathomo ya go ya nokeng e tswa ga moremi ka 8 o'clock ya furugu ba ile go gore le tlo latela taxi ya bobedi e tlo tswa ka 10 taxi ya mafelelo e tswa ka 11 ge ile gore o tlo ya nokeng wa tla after 11 o tlo hloka transport because re na le dinamela tša rena di tswa ka nako ene go sasa re ne le mmereko mogolo gobane go na le ba e leng gore ba tla be ba pheta tše dingwe tša sekereke e le go mathasane a leng ka kua gare ga lapa basebeletsi ba tla be ba ya nokeng ba ya go pheta taelo tša bona tša basebeletsi re kgopela gore ba batlang ba fihle e sa le furugu dinomoro tša ngaka ke tše ngaka kua ga gage re ya buka ke kgopela gore batho ba batlang le tsebe gore re na le batho ba e leng gore ba buka ba tswa gole ge o bukile re kgona go tseba gore go sasa re expecta mang ka nako mang dinomoro tša go buka ke tše ke 0 6 0 9 5 9 0 3 0 3 0 6 0 9 5 9 0 3 0 3 melao ya go buka shi ge o ka buka wa fihla after 1 or after 11 o tsebe gore re tlo tsentšha ba batlileng pele re kgopela gore o buke o tsebe gore o tsileng 10 ge e tšhaya o be o fihlile ka gae lebaka ke na le batho ba ba fihlang gae ka 3 ya masa so ba ka se kgone gore wena o buke o tlo fihle gae ka 1 and then o expecte gore bona ba dula o gopole gore ba banka nako eo ba tla be ba se baja ke kgopela gore lena le bukang le hlomphe nako ke lebogile kudu nomoro ya ngaka ke 079 170 9862 dikgokaganyong tša leago ke Dr. Mremi o tlo re kry-a mola go Facebook e na le 139 followers and then ka kua go YouTube re gona ba gešo TikTok re gona